Malo le soifua whatalwhatu I se whapoponga o tala ale radio Samoa. Wale malo le whina wale whainga malo o iei nega au stadia I se mata upusa au fia I le whaamsinonga maurunga e whatatau I se tūla whono na mana o miai I la tau malanga mai I le tunuu matau fia le ofisa o malanga inga ia mata I tū e ala I le whaia o tau wahe mau I lalo se saa. O le mata upo o whaasa o loto le lata le se laudi masipuru o tangata whaapea o immigration detainees ina ua maua I su enga le whaamsinonga maurunga e le whaatula whanoina le whaanonofo o ia tangata I se tūlanga le mautinoa. O loo whina o mai le malo o loo talawhea ngai le tūla whono o no le tūla whono leo loo whaamaunia le pui ai peo community o Australia. Peita I lai le whaiunga watu inane le mata upu le so o whailo ai le whaamsinonga o le tūla whono e le taulia. O se tasi taulanga o Quincelani e le tua o ima New South Wales le wasa sawa nei le afi to ngā vau ma wa ave sea mai ai tangata au maula la tāne. Mai lava le pōna mata I tua I leo ma le tine mū le afi lea I Duran Bandi o lo fesosoani leo I a inga ma le taulanga lea tusa ma le ono I tūla I le tu I sau te sisifo Brisbane pe a whai malangane ai ma walapta ia le tine mū tangata e le saunga le mū le toe foi I le no fuanga wo iei le sasawa le afi. Lo fa wo pe ona tau mawhai le tine mua ta pele afi o motu si ai ma le ele tise I lea wha tu ina ua whatama ia pou ele tise. Ma o lo iei lapta inga o le isi vaenga o le Castlereagh Highway I St. George o lo poloka foi ona o le afi. Pe ama le ono sa lautangata au mau le pitanu o leo Duran Bandi e fua le tusinga ingoa o le lua whelua tasi. O lo tinga ina nei le whare mai se ali ina whana le tangata I mele pone le vasa nei, whai mai mōri maua I lātou na mau atu sia tangata e tolu surono tausanga o se ali I mai Dandenong e mau atu ta oto le o ngā tonu le ala tele I Armata Crescent, Frankston North, te o le a wharafitu le whewhira songa fua. Na whesoso ni ei lātou na mau atu ma ave ai le wharamai mulimuri ane e tinga I na manuanga. O lo o wha au wausu e su enga leo, a o nisi whaamtalanga wari putira 9 News wata wai, sa iei se kulupu tangata na nga iane, ma wha leanga le taavale le ua fia ini pate, ma mulimuri ei whana ma sosola ese. O lo iei ata le CCTV o lo mawai le whaalamlawe le nei, ma wa iei ni tangata se to orua o tāmu mo ese mai le no fuanga lea, whai mai mōri mau ua whaatumuria nei leo, I le whaatino ina o suenga. No ua whao ngā mata I whau sue leo le lātou suenga, ai leo iei se talitonunga hea awhia ini kengi lea whaalamlawe, a ua wha leo fo I mapopolenga o tangata au mau I lea wha I tū, ona e toa tere nei a lātou whanau. Wa whautua ina so stasia si la pia se wha matalanga, ia wha whisota I wawe leo po le Crime Stoppers. Whai mai e toi titi awha miliona ua wha asala e tutongi e se tasi company o na ole maliu o se tasi o ana tangata whai ngā ruenga na tanu mia e le tusa maleono sa lau kilo o le maa. O li putia le 7 News o le company le Avantstone la tau te sapalaya maa e le ngata I sini au Newcastle foi ua maua I su enga I le whalamlawe lea I le I lava tūlanga tau le puipuinga ma le saunga le mu na tuuina le company mo le puipui o soifua I lea mata upu. O le tangata whainga ruenga I lima suruono tausanga, whainga ruenga I le warehouse, na mariu le lua lua I le whalamlawe le nei, ina ua o mia I poloka o maa I le no fuanga o le company I Newcastle. Na ioina I le company a le Avantstone, lona le whaatino lona tiutei tūranga tau le saunga le mūma le soifua malaloina o tangata whainga ruenga. O whaatonu ai le whaamsinonga te tongi le ono sa la wafe, bei taina to e sere 2.5% ona o le ioi I mōlianga, ma ua whaatonu ina I e tutongi le whase lauri masafulu afe. Talamuni muli, o le whiawhira tō tela lau whaatau le whalawa le Helkers, ina ua maua sa whamatalanga I whaatatau se whaalawi loa a le brand lea sa whaia na malo ai siurungari I mai Quincelani, I le whailonga I awhita la sa whaasalalawina le lātou whaapitoa, peitai, e le I mauane lava se tupe siurungari e pe ona tā ua. O li patela 9 News o le rungali ina malo I le awhita la e pensiona uma, ma whai maila la whamatalanga ina ua lai lo o la ua malo, o le la manatu ua tele le tupe, ma o le a tele ni a la whaataunga me whai ona whai ai. Peita I o mai le so, e le I maua le awhita la, ina ua whailo ane le company e iei se wha le tonu sa tūra I mai, I le upenga ta whailangi, ma o le a le maua I le awhita la, ai na o le selau tā la.
Whailoa se so upo le haugas, la tau te malamalama le fia fia o tangata na afia, mai whātu ese ai lea wha le tonu, ma ngō lātou whapsota ia I lātou umasa o fia le whaptoa, e ofo I ai vouchers ta I se lauta la, ona o lea wha le tonu. Pai mai nisi ua umai ma le toi fia whaatau wina o le whalawa lea haugas, pe a whai o le whainga lea o a lātou whapitoa. Tara nale radio Samoa mai Australia, mo le nei fo iaso. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā valo longa, ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le Pacific Finance.co.nz. Pe wala au le o val se lau fitu whawha lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe I le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whaatali e se tali. E iai inga whabitoa. Pala au loa le Pacific Finance Limited. I le o val se lau fitu whawha lua fitu. O val se lau fitu whawha lua fitu. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le R-Dash Travel. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Ia, e fia fo I le nganga, ia, ma le wha alo e wha talofa ia te oe. E le nei fo I aua huli o le aso lulu, o ngā tutonu ngā le mua o le vai aso. A lola sai fo maruia, wha poponga fo I le nei o le tātou pora kalabe, o tāpua inga, ia ma le ngā Gagaifo fo I o Faiva o le atunu. A lola ala usu le tai awan le la, ina ua ngā e le la, ia, o la tau fo I Samoa, e ala usu ngā ngau le vau. Ia manisi fo I o I ngā tai. O e whaku ngā kainu ka whanga, ia no whaku awo e lola, ia e wha e le tai. Ia le nā, langona le nganga whaafitai, whaafo I erevi inga I le atua o mwhai o na teitai. Mailo tau seifua, ia mase malo seifua I o au o na nei, le a taua, le taua leulua I alii, Savea, Al Harrington, Lavea. Ia whapena fo I le sunga lauli, Isaac Paunga. Ia le wha mai kako ke whaafsanga I le aso. Wha boe sa manuia lu tai au, manuia fo I lo waso, o whaasonga I aso, ma taimi, te ia o mai fo I le, nei fo I a wauli, wa tūla lata fo I koloki le kād fo le, ia o isi fo I atu e saini. Ia nā ngā I lola I le tāwale. Ia o nisi fo I a ngā I le bus stop e. E whaatali le pasi, ia po le train, ia po ai fo I sisi e sa ue piki oe, ia pe ke lifi aku fo I sisi o le au whangi ngā ruenga. O leo sfuma le 2 minute mo te ai leitu la e wha, ta whilo I atu, le tātou por kalame ngā Gagaifo o Faiva o le atunu usa tāpua ia, I la tau o lo o tāpua I mai mauta malawa ma pō le whala, ia maula le ula, ia o whaita talo fo I mo I tātou, I aile alofu ma le anga leo le tua o Sapaota, le tua o Samoa, le tua o Israelu, le ua fusi ai I tātou le whau o malo, o le tua o le alofa.
le ua tātou toi lau lua fasila whai ai, e lunga o pe au mangalu le ea. Ia maruma fo o lau televise, mau tā whaonga mau ki whinga i lunga o le upenga ta whailangi. Le siu whonga le rei o Samoa, le radio Samoa, sfuli mai watolu a mo i Aukilani. I lona ofisa au tu i Manukau. Ia, i ritu i tau whola ina le whala. O le nā ua mai o na sao noa, ma mori lapa o malo i le tai au, le sunga le li awa o ea te vaibeni malona au waa. Whapea nā fo i le au unanga le tofa i a tia, ia se yo o mai fo i a whungabu o le vaimaunga. Ia, po le ftelenga fo i a se manu, Francis Ioane. Ia, whapea moe sa manuia lau tō mawhtanga. Ia fo i mea sa au tō talanoa i aimba, whasoa i aile nei aso. Tele mea tā ua, ai maise, o lea so le toi aso nai moa. A wā le whainga pālota le malo tele o Amerika, e tau whai whape nei uma i ai mata mawhafonga o ta linga, ioe, o le taitai o lalulangi atoa, e so o se atunu. O lea kontineta, ma lea kontineta, ai se aipeno o tala i lea so. Nafi i male nei ia, fia masina o tātou sāva vali mai ai, ia ma o whaamatala fo i a te oe, ma whaamalama le tūranga o whainga pālota a le malo tele. A wā e fia i loa i tangata. Ma isi te itai, ma isi malo, po o ai o le ātula i mai. Ia e tautai le sā o le malo sili o na, malo sili i le lalolangi. Ma lona fo i ta mao ainga. Ai mai se fo i o lana Defense Force, o lana fita. Lena, ia, tō tele nei o tātou ainga o wō mai masani, ia uso matua whawhine, ia o loo mai moa, matapua ai, manonofo malalai i Amerika. Ia, whātulou, i le tātou whanonofo, tā whatolu a wāpa ia ma mamalu whaale malo, o pa ia fo i ma mamalu whaale atunu, ia e mawalunga lava, ia le fola, ona o le vi inga o le tua, ma le au whainga ruenga tutofia le tua, o lo o tala whauto i so o se tafa o le lalulangi. Alo le soifu manuia. Tamam tina matua, whaatalo whatu. Ia, tātou te amata i pomu la popo a foi. O pomu i e pā le amatanga. E o mai ei tama sa sao. O leo wawa i atu whaatasi mailo uso. Ona o le tātou porkalambe i vai asu te itasi. Malu i fale. Ioe. A tātou dola i malu i fale. Ne foi so ele upuele a malu i fale e malu foi fafu. A ele malu i le fale. Olona winga ele malu foi la lo tu fatimu ma le fa la i fafu. A o le malu i fale o le porkalame le nei. O lea tātou te tala noa i mea ta o actuals. Olona winga tātou tele o tala noa i se mea fo lele na ona pe e faforinga. Olo o tātou tala noa saoa i le maota, ma le lawa, ma le fale, ma lona anu fale. Pe whawhena mouso fale. O ani a wala i whawhaingofia, a o ai nisi o alo matama whanau o le tātou o tunu. E te sulu ma e mapu i ai i whaamatalanga e whasoasoni ai e mouso fale. Mana tua fo e mou lona fale o le tangata. Ia ua ese fo le level. Ma le tūlanga o le fola mawalunga wa e se e iai e fōringa mai o e tamatua. Wa iai ia lau whau tautanga e wha mao popo ai le ainga. E te tau ona iai se maota po se lawa po se fale e whai il tūlanga le na. Leu whatasi mai le fionga i le swafa le malu Bob le malu. Ia mai le tātou porkalame le na. Iai se teimi ia mafuta mai fo i le whalitua ia e mele palamo. Ia o ila ua na, ia au tu i le ata o le malu i fale. Patalo fatu ma le whaalalo, i lau o fionga le suafa le malu, a baop le malu, ma lo le soifu manuia, ma lo fo i le ngā lue a fio maia i le tāpura kalame o le malu i fale. Lange maro fionga, ia pa po i le malu mata ia nuu i le nea o uli pa mo le apanoa. Alo, whaaftai i le taimi ua whaava noa mo i tātou. A maise le whaafonga anga fo i a le mamalu o le atunu. Ia, le malu, e a mai le nawa i aso o tūna i atu, ia ma le sapati, ia e maise fo i o
pe te inkalesi fo i pe i se me fo le te fia i fa longo pe fa pe i por kikia ale malo tele o Amerika. Io e savea o matautia tele mta upu ai ona ua tele lava pisi i ngaluenga fe au mangaluenga io e o tau le mausa va no e mata ima io i naitu o le peloke lo ai fa tai mo to ma tanga nei auli malo va tai wa tasi le va enga o laia nga these are some of the political issues o laia nga affordability o fale o le tunu i America the first home buyers fa feo na tu umbe ai lungo lau fa feo na sefe mo fale me ton wale na le tatu tala noa ne i le tatu por kalambe tatala no a fai o lo e mana o lo i le taimi le nei o lo i sina se leni i pe o mo foi no fa so tai ia se brokerage for le mo se tupe mo fai ona pre-approved mai o ai e te ulua i sulu i ai mo se so soani pe a fai o leo e mafo faula fa tau fale io fa tai sabea io e tau tele pesili ona o lo i tu po lo au nanga o le tu la le i taimi la le fa pe o la o mautino o le a tatu o e va i pesu su e masa ili se fale ai e le ma fai ona fa atino la i tu se banga na ua fa mautu le i le finance po le home loan po le pre-approval io e o mea la le ta ua te le ai le tu la le o finance po tangata le ta o le mortgage advisor po le home loan specialist o le tu la le ngalue ai i fatua ya e mele ai io e ono to tele o tangata ma to te tala noa ma to te mafuta foi mal pesili mo la valea o a feona so te mato pale o le tala lava leo te tala i po ile malpia ama mo le finance mali tule le pre-approval e ala po ile la paltua ya e mele ma lo fa ta o tele le fa fonga mai le tunu le me te mo e suru yai va ai i le mortgage broker o financial advisor pe le fa tua ya e mele e ai la se tutongi e te tau o na charge ai ia au pe a whai o te walauina o e te anga i su e se whale o lewa mo le pre-approval po. Is there a cost if I ask you for your assistance in that sense? Sa vea o nanga ele tungia la ele por tangata le sa ilis la to pale po se la to maota e ei lava le ile mera le o le commission po le card e lea a fieta to tangata ia sa ili la to pale po le first time buyer fa peo te soswani atu sa ilingo fale mal tala noa i isi agents awale le finaunga mo se fale tusa o la officer e te tongi mai le officer la mele ta o le listing agent o le listing agency ona mafuta fa pe ai lea ia la to officer mal mato officer a wale le tino tupele te tongi mato so swani ai ile talingo le fesili le pe ese cost i tatu first time buyer ele ese cost ia ila to mo lea a onanga Mana ia tele ai se vanga nala o e fesilingia se li poti se li poti foi le o le fale ia po ala be o molo o tau i lungo le fale me fa pena location o sa la time ya tongi ile melena io moni la pa tanga sa se i longa lava o le tulanga le o maua le fale wa mato finau wa maul fe ngainga le por mele ta le contract por le live contract ona fa to fa savalile to ina o reportia mana o mia la vei meio ta o building inspection la vei meio ta o lim report awa me umalabi e ona ta pena ile tangata le alu sa ilis pale fa to le time fa savalile tu le e fato a faia tai munmuri i taimi le wo mo fe ngainga male tangata le ona le fale malo fa tai taua
A whai o le tangata o le first time home buyer. O la lea. Would you recommend for lele to buy a house privately or if not, why? Yes, mane foi chili sabea o la o tonunga I mela yo private sale. Sometimes le le tulanga le e maua tango fie maua paul pale. Pai pa tai la pa pe o se tua oi o lo e mana o alu fai so often tua oi. Ia maua mai le tau pa u. Ioi. So paua le se temi o te tal tono ia ui e au ngai private sale au lisi tu ali liu le tule fa tu la fono. Le ai la tu la fono le se mele bon mele tau protection mo tangata ia e sulu atu le tua oile au nale fale. Au tangata le tua oile au nale fale. Ele o laisinea pe ele o iai ni meio tau regulations. Lea pe e a fie mātou ia tangata o licensed agents. So ele ai se pui nga I le whenga lea ua whai ei le whaatauina lea fo le tumaoti privately between you and the owner. You and the owner, that's right. O me po I lea e whaatau ina I le la normal whaonga ino loia ai le isainia se konkarate o se whenga. I le tūla le private sale versus le ui atu le licensed agents. Iei ia me te tau na tāpene le agents ma whaali, ma whaamanino, ma whaamatala. I le tangata le alu atu e whaatau mai la tau whale. A li liu le private sala. There is no obligation. E le aise mafu angole po ina le o le whaalia o mai ia me tele. Nei te iwi ei ni mea le o tawhia, ne tu ni mea tawhia private seller le o iloa. Yeah, they have no obligation to disclose everything. Olono winga lai ta buatele le malu ia le fautuanga whaonga ia seisi o tau ina ia mawhai e ona ta oto le lei ia whiangainga nge pui e le tula whono pui e fo I male tangata le ua whaataua le whale privately. Yo sa vea ono o mātou ia o ngaluenga ia ta o ngati ngalue meo ta o licensed agents. O mātou laisene la e lestala I le ofisa la malo ta o le Real Estate Agents Authority. Lono winga, ia tu la pono tauno mātou usta ia ma ui iai. Ai ali liu mai private seller. Ele ai nina mea whaapena pui ai lato. Pui e sa. Ta uotele, ulo tatu tala noa fo I le vasula ua tuona I atu. I le vava ai atu se lia I le tolu sfuru afe ia fale fau o le ua tu ulunga le marketi mo le whaatau in atu. A o loo whaawau peo na pa u mai lalo ia le tau o tupe tului por interest rate. So, in other words, is it still a good time to buy a property now? Yes, Savia. It's a very good time still to buy first home on a sauno iai 30,000 new homes lewa o mele market ia tu fatasi mai si fale lo iai taimi nei lot of properties le itau lia itau sanga I masina I watea so lono winga wa oversupply market so iai le taimi I masalo por tau sanga fo por tau sanga anga itua e toe a mata ona tau lia fale and we have less properties on the market. Maybe in the next 8 to 12 months, we anticipate for le multi mato industry. Masalo se taimi o luma o le bao le se fulu masina masalo se taimi na mata na toyoso pa I lunga tau fale. Ona o yo atu na taimi. We may have got rid of a lot of stock. Mafale yel market I taimi nei. So, ioi, e pe ole o tali na pesisi. Malo, whaftai e tau tele wai. E le taimi, e tele ele stock, ia ele titi le demand. Ia no vola ele le taimi, wale eise stock, ua whanga ele
ile vate le mana onga o tangata. So wherever there's a demand, there should be a supply for that. Yes. Because of inflation, malele mautonu o le tamau ai ngai le taimi fa pena. Ya masalo e telefo tangata wa move wa nga isi atu no fa tau yo lato fale matu ulunga le market. So ele mfai e tato na control le mele na we leave the market as it is. Sometimes the market fixed itself. E taua o lo mwhai pēa, maro i le whautuanga mwhai lavona, o na whātau le whale, ma maua se dio le lei, le teimi le nei. O na tā se e mai le tā whisiri muri lea. A whapea o te mana o whātau se whale. O lea ua whātulanga mai le aso, ma le teimi, e tau oio na whātino le mea lea. O lea lea o ngā ma le mea tau na whai e oe lea le first time home buyer. Yes, o mera le tau le date of sale as a first home buyer. O telo tangata e tau le malama le whaupunga le set date of sale. Mo tele fo e tau pe tau fefe iai in this method. Ole tala moni, ole tasi leo sale method, whaingo fie lava. O le winga leo le whapunga le set date of sale, o le asto ua whaapitoa i si taime o luma. O le asto la leo le a whaatau ese ai le auna le fale. Ioe, a whai whaataitai se set date of sale on the 28th of November in Masina Fall. Lono winga, ia o atu la surufu valu lea, o le aso le o whaapitoa le auna, o le a talia i se ofa. Lono winga, as a first home buyer or any buyer, e tatau o na ta pena masauni le ofa, tala noa le ma le broker, tala noa le ma le lawyer, i o atu la surufu valu lea, wa ta pena le ofa, wa submit ma ave atu i le auna, po le agent. E whaatatau ia whilinga la o le auna. Po whea le ofa, pe tu se pe whini ofa e mau mai, o whea le ofa e sili o na mānei e ai o le auna. Ioi, e pe o le winga la leo whaupunga leo le set date of sale. Ia, malo, whaftai tā ua tele, wai tele mau whea ngai e sainia i le aso lea, e se vanga whapea, e malie i ai, o lea ua i ai lea so e set ai a date for sale, ai e ni whiutanga inga fore ma se malianga, le alu ese vave le ona mai le maota, mai le fale, pe i ai ni mea ua malidia i ai, in 2 weeks time o whaiona on a move out to le ona? Yes, o me umalana, o le taunga la le mea le nasa vea o le mea le settlement date. Ia o atu la solufu valu le taita inga le set date o sale. Wa uma ona ta pena mea na, wa uma nei loa le settlement date, wa uma ona tu sia le konkarate. A o atu fo i taimi le lufu valu o November, o le taimi na e va aile le le ona po fini ofa. Wa po me o mai ofa ia tangata ia se fi. Ona faira filfingo le ona o le ase ofa o le a ia talia. Io a sabea man tatu atu no pe o le me fo ile e talsanga tuai fa nga ina o matou ia o license agents i whengainga ma whinaunga ia. Awa o matunga luen o le wha amatala ma le wha amanino leo me ia. Ia, tau te ngā lue whaatasi fo ia ala ma le lo ia. Awa te tawa ona pai umame ia. O lai sa ili ma le legal advice al tangata. Nā tō, iui. Nālo, whaafitai tēle lava. A whatonu le tu lai wha, o le whaafonga le tunu ui lau o fionga le malu, lau sunga i le suafa, Bob le malu, mai le Ray White Real Estate, telefoni le nā, o lua, tolu ono o, lima, lua, iwa fitu. Ala awi e so stemi ne e mwhai ona maule so soani, ia ma te le teimi tau te tala noa i le sunga ale malu.
ia awa fo ia mana onga o le tātou o tunu le malu la foatu le nai tu whaafteitele mo le teimi o whaavanoa mai very important information for our people ia whaamanuia lava le tua ma tātou tuli matai fo i e wheiloa i le nā vaiaso ia manuia lava ngā luenga o toa nei vaiaso. Taisa vea ia whamanuia le tua ia te oe le pionga ia whaape fo i le whaafunga anga o tātou atu nuu meiso tātou maki i tātou malawa i le nea whiake a kātai lawa. Malo whaafteitele lava whaasoifu ia mo le teimi nei. Ia le nā Samoa, o le ua toi lua sifuru ma le 2 minute o na tāle o le tu lai 5, le a tātou se atu nei a tātou whaasisilanga lava ia pe lua pe tolu, fo i mai, o le a tātou o e sa ili, po ua tau nuu, po ua tūlau ele le vaalele. Ia o le afionga le tamaita i le wharetua ia e mele palamo. Pesena osana, pamanulo na lofa, pamanulo na piina, de dia kuma ala la ngaleri, ai soli para ya lo le fili. Ya ala la ngaleri, pesena osana, pamanulo na lofa, pamanulo na piina, de dia kuma ala la ngaleri, ai soli para ya lo le fili. Ia, toi whatalofo ia te oe, mau whalofatu. Il nei teimi o le manawa o ngā ruenga, mara ngā Gagaifo fo i o Faiva, o le tātou atunu, whamalo o le ngā lurue, le tau ata i le nei aso, ma le lavu papale, ia awai le whaingofie, o ngā tonu, le mu o le vai aso. Ia, e watuai le whaafitai, ma le whamalo, i lo tau lavu papale, ma le whamalo si tiute ma Faiva alo flima. A o lea ua se e mai ia le tātou malo. Ia, whaafitai le tua. Ua fo i lea avanoa. Le wha ua wai ia le tātou tala noanga. Ia pe fo i le wha soa i le tātou por kalame malu i whare. O lea ua whatasi bai ia le whare tua. Peo no tau masani ai. E mele palamo. Ia, malona si le fia, malona to mai. Ma le tele o anga wha, ma le whawhingo fie. Ona wha mala malama i atu oe. Mainga ese umba. Tā tātou mali lia o le a whatausi tātou. Whale whataro whatu e mele. A mumoe wa toe to ai tau nuu mai male manuia. Ia pole ngā eke vaeva ma whaiau ki whinga ia pia am. Ia, malo, soifua manuia la wa fionga savea. Ia, whaftai fo i o toe maole nei awa noa tātou te tala noa ai. Ma futa o lea o lewa o koe. O mai fo iau kilani, ia, whaatalo whatu fo i le mamalu o le atunu o whaafonga mai e ta mama tina mātutua, whawhengainga a maua fo ia a mese whanau ma a o ngai na yaso ia malo soifua manuia. Malo le malanga manuia, ilo lato i le taima, le lato i le ea, le lato i le ala, a moe Samoa lo malo si mo fo i le nāva noa mātungo fie, ma futa atu ai i sioutina, sioutua i Samoa. Ia masia tuai fo i le ainga. Awa pe o le tasi ni nāmea. E mo waile whaasiri ngā malosi i le ngata fo i le tinama, i la tau o lo tāpua i mapo mai le whala i Samoa. Ia ai mese fo i atu oe, whaafowina e fo i alu ese atu, ma ma maolo ma fau mai. Ia tasire me, ia le mawhai ma mao walanga o tupe a me uma. Ia ai ma lo lava. Ia le malanga aftai le tua o whaola tia mai whanua. Tātala noa i le mataupu lea o le whaatauina o le o tātou malia nei. O la whaatau whani. O a mea mua langa. E te tauna o tā pena iai ina ia atoa ia malelei ia le tātou application le la whai mō le tupe ia pe whapena fo io o le tāpena ina o se no ngā tupe. Ia, mana ia te lele sili savea o tūlanga tā ua lava ia e a ke so le mele tā ua le la a mawhau e avese tātou application. So o le tā ua o le tūlanga ia iai le tātou sound uninga ahead of time. O ia maua le tātou
o to so le fasili lea I guess o le kia rana i le po a tatou preparation ne fai ai le yo o le taimi tu o le tatou application i te tonu sunga o le mea mua lava o te talo sangaina lava ia all my customers you make sure we keep our bank history clean o le atulanga ia awane ia ini tatou unauthorized overdrafts poni overdraft wa inga le ia approvinga mai le bank ele aini tatou peimeni o misi po se whātaita inga ono ti ni tatou automatic payments po ni insurance payments o tūlanga whapea awana ia i se peimeni o misi ona o tama i tūlanga ese lava ia au ili le bank pe a avele tatou application o le mela le talo singa o ala vaso ia tu o tatou peimeni e mana ia le silisila ai align ia tatou payment due dates in line ma le tatou ale aso le whai le tatou tutongi na ia alu tutonu le tutongi o le due le tatou payment ia ne le aile o se overlap fo ile wa pe o la over aile pe as au ili tatou banking statements banking history pe ala na misi payment isi taimi o lai out of line ma le aso le alu tutonu le tatou tupele maua so it's aua tele le silisila po le ale aso le e jiwaila pe meni a le ale aso le e sawailo tsongi tonu afa pe e fia maua se malama I'm more than happy e fisili ia mafaiona o fa malama atili le tulanga e o le si tulanga fa pe o afa pe le yeso afterpay account a zip account or a lay-by account o tulanga malava lea ona atilutilo yele bank they will count these payments as regular payments a yai fo ilalo na faina ile tatou serviceability po le amount le mafai le bank ona au mai mo tatou so afa pe o yai ni tulanga fa pe fautuaina afa pe mafai ona pay them off and close them ai le fai le tatou application afa pele mafai ona tapunia ai le fai le tatou application ia o le afautuaina make sure that we actually keep it to a very minimal awai mafai lava ona avele talusanga le bank mafai ia le masalo ele maybe a month or 2 months ahead pe amo mai le tatou pre-approval ua maua le vaenga tupe tongi ia zip account lay-by accounts ma tatou afterpay ina ia whaafaingofie le tatou application o isi fo ila tūlanga is make sure le tatou credit history is very important o le tūlanga le awha pe wa o taimi umalawe te alu ai pe te alu le GE money e te alu i tamai finance company e whailawa le credit history o check le avaenga lea so the more tiritila yele bank le tatou application the more inquiries on your credit history, especially inquiries towards itulanga whapea instant finance or tamai finance companies here. E le awhasilingia fo i le bank le kako history o le awhasilingia pe ai sea ai ona o le vaai le bank iai it's a habit of spending. So tulanga la ie o tamai me lai ti lava ia fa pe mafai tatou ona ili are more than happy pa malama atili pero tamai tulanga lava ia fa pe e te lelo na faina pe avele tatou application so if we can keep these little issues to the minimal ona yaile olona faingofie e ave ile tatou application ma tau fiololo ma yesa se leni e mafai la fa tino ile tatou fale le la silsila yai o le si foi tūlanga e fautuaina afa pe o lai tutongi lava le tatou rent le taimi nei afa pe nga fationa a matasina tatou savings alongside our rent ona o isi foi tūlanga ia fa pe a avele tatou application le bank e mai le tatou possible mortgage le tatou titilo yai pe se mea afeta la i le vaiaso lona repayment tiritilo i fo le bank o le tatou rent lai tutongi le taimi nei pe na o le fase lau 5
a week. It's a massive jump po ole ate le tele lona increase le la ia from ile fase la ulima se fuluana ile afetala. Ole fautuina la afa pe mafaiuna yesi na tatu tama savings alongside le tatu rent. Ono le tam fai tatu e prove le bank. Ole nga fatia tatu ona peilea pe meni pe afa pe ole tatu mo kesi le la approve mai. It's to that level. So tulanga umala vai e mafaiuna ile ma fe so ani atwai matou e fa amala malama fa matala pe fa pe fair ona whaatino ia tūlanga ia whaawhaingofia le tātou application. I hope that makes sense. Yes, it does make sense. O le tāwole nā wae, tilo le bank mamtua I wā ili le leila o bank statement. Ia, ona I loa ile ina pe e te consistent le regular payment wa umono tō malia iai. Ia, pe alua fo ia miss, ia, pe miss, ia titilo tunga. E seisi mea laia ngā ia. Ia tupe ia wa o umana redirect mo au pay meni mo isi pe one taua SIP account ia o le tupe vo e alu sa o ai le vai ma le tise mo mea va pena po le rent foi a fa perla o le isi na vai nga tupe vo le pe o le Kiwi Saver ai wa o manatu te tau na fai ia sa o application fo le au mai ai ma fa matu mai la o Kiwi Saver. O la le teimi tau ina file application there. Au te mana o mia se fautuanga mai atu. Oi fatasi e se legal advisor po se ali lo ia malama I mea ia tau fale and properties. Mana ele sili sabea ona wa iai fo ia le mamalu le atunu ua pay they've been caught out in this case o le tulanga mo mola val Kiwi Saver paula val me mana o mia mo au before we submit ele aveina it's done le tato application o lau confirmation mai le company le ye lau Kiwi Saver a fa pe o le bank all I need from your bank o lo facility lau bank o le mana o mia po le ale amount e mafai oyo na tala e whaonga as your deposit for your first home. Ona au mailo le email ile, so at this stage, ele o mana o mia se lo ia at this point. So ona paule mele mana o mia mai, o le confirmation pe fia le amount, o le tatou Kiwi Saver, avele o le tatou application. Awa au mailo la le tatou application o lewe ele tatou pre-approval. At this point, I will advise ia ele mamalu le tunu alu lo lai lau bank po o le company le iai lau Kiwi Saver. Pa mole au my forms in preparation for when you need to withdraw. Again, o lele iai se mana o mia se lo ia at this point. Ona manatua fo. Ia o taimi uma e te whaonga ina ele service and law. O cost you. So, o leo te tau mawhai e whaafai ngofie mawhai eliminate any cost at this point. So maume lora tato pre-approval at this point o te fautuina le malo la tu now we yellow pre-approval paila ilo bank po le company le yellow Kiwi Saver fa mole au my forms ia oe ia familiarize yourself. I can also self in there someone fa tumu but no need for the lawyer at this point for the Kiwi Saver only. Ono la wa umana faila offer le wa tonga lulu e Bob for example. Wa faila offer wa au mailo la wa talia ele vendor le vaingales e fa so ese maila la to fale la offer. Wa avele bank. Okay mailo le bank at property. O ilo la wa saulo na submit now forms e tialu le ailo loya. E fa atumo lo la Kiwi Saver forms ma submit lo wow lewa yelo you are definitely going to buy a property. So at this point what saulo na e fa nga yoi at least so lewa umana au my forms you need to pre-warn your lawyer lela fa saulo fale iona fa atumo lo le at this point lewa talia lo offer through Bob and Ray White o lewa okay mele bang io mana o mia lo lalo fa tino lo lalo va engale le loia ona wala na o
It's a good question, but Taisavea Molefi nei ona nei aingawa. For some reason, they worked with a different broker and something had gone. I'm not sure what happened. Yeah. But o lela wa maile pili ele loia. A ele I proceed la to I fa se fali. So now we ele la to pili to tongi ele loia for signing the KiwiSaver forms. Lewa ele o yese la to fali o fa so o tulanga fa pe so na malama a yese se me fi fsiliai at what point so let's so na fa tumo. Yeah, ele se fsilia son tali. So I'm more than happy to answer the questions ma fa malama tulanga fa pe. Ia o le tau so sani level malu le tunu SF na is sensena ia. Malo. Tai olo o matalando ambale mala malo le sunga le tumai tai. Ia Emele Palambo. O ia o se mortgage advisor. Ia po le mortgage broker fo I lunga o le marketi o fale. Ia ia silsila ifo lana numero le na. O lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. O lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. Et sila fia Emele. Le matango fie o le fatulanga ila o lau sau noanga mai le step mua lua tolu fase I o le taunu onga o le fasili. Au te lofo I lai poe maua mai. Le tōtele o tangata walanga tōtele la tō te recommend mai ma le lua tal noanga ma le whaletua ia Emele. Manino le leima malama. A whaila, leo whaila o application I le whaletupe ai watu le talia ina le whaletupe le avalea le tau le whaletupe. Ai a watu ai talia mai se si fo I whaletupe ai leo se whaletupe. Fo le a commercial institution o nai tamai banks ia mawhai ona. Whai mai ei loan, iau ia fo ina titilia la to interest rate. O le alau fautuanga le mtau pule. Ia mana ia se le fsili savea I le tūlanga lea e te tau lava ona malama le ainga po o le the applicants le malu le tunu. Pe ai se ana le talia ina I le major bank or main banks le lato application ona wa iai fu ina isi ainga wa fsiling ia le I malama le lato. So o le tūlanga lea a whapea you're working with a mortgage broker or even your bank. It's a saula mona e malama po o yo na mafuanga. Wa afa pe te malama I mafuanga. Ia masalo ye se tulanga I mafayuna to fa ilo. Is it something in mafayuna fa yesona se fuanga maybe in 2 or 3 months and we can revisit o mele ta waile malama pe aisea. O le silo la tulanga afa pe wa approve mai le second tier lender. O le memo mua lava fautuaina ia sila pe nga fatia le repayment. So the repayment is very critical on e manai le fata o le fale. But we need to make sure as something for ngale sustainable le tato. The affordability. So affordable. Ia sila pe nga fatia tato le approval le wa mai. Or afa pe la wa tele approval, maybe you need to readjust. Because sometimes if it's just to get into the property market, it may be that we need to readjust dream home. Oh no, isi tai mi fa penai, la focus lava tato, I want a 5-bedroom home. But maybe the repayment le wa approve mai. If I see no na mawalunga, can we drop the amount le wa approve mai? Just to get into the market and matana tutungi le mokesi, and we can also then look at ways. Afa pe o lo mo lunga interest rate o le ase tulanga mafayona tatu for ia tilo maybe a year or 2 years time. Ona ave ese mai le ma le finance company. O mea umalavala ia o tau mfai fa malama nei ainga ia. Okay. Afa pe wo mali le auto to go through with the second tier lender. Or repayments here, e ngā whatia tātou. A whapewa agree lava lātou e ngā whatia. Ia o le tātou plan la leo la, ye se plan for inga leo tātou tilo. Can we revisit this within 1 year? O le ave yeini tūlanga e sau mawhai lātou to make sure they keep up within 1 year.
I ona tātou to revisit lea, or even 2 years, to revisit lea, provided a lai e work lava lātou le plan po le whautuanga le na watu iai, e wa ole mea tā ua lava ia awha pe o lawa nau lava lātou e whaatau le whale. Then maybe the high interest rate is, maybe it's just for a year or 2 years. And hopefully at that time will increase le value o le tātou whale. Yeah. Not only will have more equity to o mai le bank, au lea fo ua iai si tātou gold siena tu in place, ia make sure e avatu le tātou application i le bank i le tausanga po le lua tausanga o lumanai. O lawa o te le tātou wamanoa. O tūlanga ia whape, especially o le repayment e te sau lama o na silisila pe affordable wa e le fo o tātou te sila fia o malawa le malu atunu ia nei whalawa o so whaalava mai. Yeah, make sure la yesina se leni aside e tūlanga whapea. I hope that makes sense. Yes, it does. Awa le lau te sila tunei foi le readjusting o lau payments. Yeah, not only the principal, but also the interest rate o le nā ua umano tau mālia iai. I am whaiuna o na talanoa o lona winga. There's always time to come back to the table and talk and negotiate. Nai lo le e le malmalama loa, le lo matua ma le toina. O lo nofo. Ma le loa, po le ale mea la whai. O lo o e awa noa pia e talanoa. Do you think the banks and these financial institutions they work against our people, or pele ai o lo tama fai na ia feso soli fo ia I tātou ma tātou mana onga ma tātou tupe maua? Ia whaftai tele mo le fasili savea o I situ langa yo te vai ai, it really depends po oile tangata lai te tau iai. I have come across, sometimes it depends on the experience o le tangata lai e te lua whengai. Or sometimes a whape e tiro atu tangata le o tele le mauta mai me ia la anofo e au ili. And then they put it into the too hard basket. So ole mele e a foi e fautua ina le malu le tunu. Sometimes it just mana umia lava le ono sai le titi saini. There can be a little bit of a back and forth I tūlanga whapea. So to answer your question, I think it really depends i le tangata le te tau iai. If it's somebody with a lot of experience, now, if it's also ani, then there's always some recommendations in mawhai on the fight. So this is where I come in. Whapea si aingalena last month, they wanted to refinance or buy a property, but I've exhausted all banks. Because I will always try every bank, especially more le mamalu le tunu. Ona o te iloe whaisi tau tau le second tier len. So until we've actually exhausted what uma tato option with banks, I try and push the boundaries sometimes with the banks. Ona leo te malama ile how we operate I le mamalu le tunu. Yeah, so unless la wa makwa whaingata lava, so they wa agree lava si ainga le. Yes, they're happy to move with the second tier lender. Alela wa tu yele no wa umana pa malama yai. I'm happy to revisit 6 months. Tato to tilo ye mawhaiona if you can all please make sure e to te whaiele tūlanga lea, ma lea tūlanga, so we've set some goals. Ina ia tātou to revisit pe mawhaiona tātou to au maile tātou application le bank. So there is always a way through, and sometimes we just need to be a little bit patient. It might be a side way, like in this case, for a short period of time. I am a whaia te lele no I'm whaino to el mai le bank provided o lai malama later so male mamalu le tunu upo le ale me sauna whai. Ina ia avatu le tātou application le bank o lea wa kilia mai wa yeyo na tūlanga me whai yeyo na talia. Alona winga, vava aia le wharetupe. They can see there's a potential and you have the capacity to service this
But ia nei tamai berna e teu wai fo lele ia matoe asiasi le ia ai le whapea mai wa matoa i le anga o le au ngā. Lona winga, it's fixable and it's about time to be patient and go and deal with these matters in the whainuvatu o le lai e ngā ioi mai le a inga ma le tangata lo o iai lo wa nganga nau tai na ia fix le mea lea o le saolina. Yeah, saole le lava lau sau noanga sa vea. O tūlanga lava whapea e o whaisi a inga malu le tunu ulea. They've just got 2 pre-approvals from 2 different banks. Oh, right. Yeah, and they contacted me over a year ago. Yeah, nei tūlanga na recommending e tata ona whai ia o le lawa whai atu le mato application. Yeah, o le whaftai o le ligi wa maula no ia lela. They've got 2 pre-approvals from 2 different banks. Yeah, o mea lava whapea lava e iele nau alai malama leile malu le tunu koe whapea na whaatino ia tūlanga ese ia. E iei lava le taimi e talia ai le tato application. Ma lova tai ono le tātaimi tā ua tele ia ma tā upu o e le tātanuanga i le nei fo i aso lulu ia momori atu ai le ngang whaftai. Congratulations for attaining that and achieving 2 pre-approved from 2 different banks. Yeah, the deal goes through. Yeah, ka o e fasu le falo le ainga na. He says, yeah, if I have to tell la foatu I ya te o le fritua, yeah, mata tau ma vai fo le fiafi mal fa lolo. Yeah, whaftai lava lau whionga savea mo le fiafi le whaatala tanuanga whaamalama atili nisi tūlanga i le mamalo le tunu. Yeah, whapea lava yaise fasili. Yeah, feel free to give me a call le numero o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. Pe emaili mai fo I emele.palamo@loanmarkets.co.nz. Ia manuia tele malolonga le fiafi ia soifua lava. Ia whaftai tele, manuia fo ia malolonga o le fiafi, ma tali ngā sua, ma malolonga le poa na nei, whasoifua ia, see you next week. Whasoifua. Ia le nā Samoa, tawalunga atuai, ia le talanoanga foi, ma le whale tu ia e mele palamo. Ia, ma le tātou pola kalame, malona whaapoponga, ole malu I whane. Ato o le malolonga, tātou fo I mai. Wha wau le unanga ma le tautua, o le ngā Gagaifo Faiva o Samoa, I le nei fo I a solulu. Malo le ngā lua Samoa, tātou o le malolonga. Faipulu whaamalo, o lo tofi o le toto ma le fue, o le leo le tu malo, whawhetai mo au o la ngā lue, o so o leo whaatau waa, e whai masui o si au a manga maso, o se tau lea le au tautua I alona whanga. E leilo mai e Beyoncé, le whai ngata o le nei o langa, leo sui le tai au puma le hamo, e asi nai me whawhanga. Fo I me whawhango lau tamatui o le la a I le ma umanga malia I le langa ma a waile I malama. Taunu o tui uta, sia I mua mea ngau ia, o koko o talo o popo o vai, o kasele manuia, se I male se fululua, whapapa I le fia mai mawai I tutau na whatau I whangu pia, e lau fionga, le whanonga mai, o le aso manatu, whai mai saufika, whai mai le tusipaia, o le sanai whaia, e tatou te oli ma fia ia. No! Ua amata o le lafo, e le te atu le pongisa, e se I whai se ngā luenga, manua le ia mua e ave o le la, ua amata ona sina I fo le palapala, ai whai nei mea o mamala le fia. Pei se ata whaasolo, ta amilo I si o mawhawhau, leo wananga o ia utalo, whai male salanga tau, o unei talo talonga I whai te talalo na soa tau, ai se I o moa ina pingi e la whanau. Wow, tomana tu pesa o ia nei talo talunga, pena silia na o moilua, whai sa malolonga,
Ala mai le pili a ki tu ile le na mosita alonga pe o solo ile pasi ile mai sale le longa we ile o fiona o le falunga mai o le aso manatu fai mai safika fai mai le tusipa ia o le suna ia fai ia e tatu te only ma fia ia Talo falawa I tala mai atunu e mamau ma le Pasifika mo le nei fo yaso. Momo atu mai Amerika e moni e 5 setete le malo tele o Amerika peitai e na o le fitu o ia setete e te lelo lato wa fianga le whainga palota I le so mo le tofi prestene. Whai mai le CNN o se vaenga le ititi o no fuanga wha palota I setete na o le pauia o no fuanga o lo mata I tu e le atunu e maua I awa no Kamala ma Donald Trump I le manu malo. O le lua felua se fulu fo I le painga palota mo le sa idia se presidene na malo ai Joe Biden I le popular vote, malo I state o Georgia, Arizona, Wisconsin, ma o ai le wharepaepae. O lo tau whaitutusa lava tau mo whainga sui whaatutua to o rua mo le whainga palota I le ungo palota whaataitai o lo whaatino nei, ma o se teime le fiafi o le so, whaasoro atu le poana nei I le tau mate, o le atau wātangia mai eise I ungo le whainga palota le malo tele, au whaasoro solo ai o na amata la wina I ungo palota mai se tete taitasi. O lo iei li pote o ni whaamata o ni pomu I nisi no fuanga palota, ma o lo sila iei le au su e mareo leo I e tūlanga. Mai Israelu, wa whaamalolo le palemia o Israelu Benjamin Netanyahu, le minista o le puipuinga no nā tunu o Yoav Gallant, I le maea o maasina na whaiai we singa inisi o mataupu tau porkiki a lātou lava, a meisenga yoinga le tunu I le tau olo o au fiai. Whai mai Netanyahu, o le whaatuatuanga I le vau ia ma le minista ua whaaleanga ina. O whiriwhiria le isi minista fōwa iei nei o Israel Katz, e a venga minista o le puipuinga, e se tali ane le minista ua whaamalolo nei le whae unga ua whaia ia teia, na ia whae no ai, o le saunga le mua Israelu le avea pea mana misiona ilo na o langa. Whamai ia, o le whaamalolo ina o ia, ua mafua mai mea tolu, o le mata upu le au unanga tau militeli, o le lafua ia o ilato ua ave whaapangota I Gaza, ma le mana o mia o le whaio se sue ngā loa ia, I le ospa inga le Hamas ia o ke tupa le sofitu nua whelua tolu. Whai mai le pāne mia ua fiu e tau mawhai e whaalereia e se esenga ma le minista taluai peitai e whaawau pea o na whaatiteleina. Mai le Pasifika I Amerika Samoa le aso wanga iei no fuanga mo whainga palota le territorio Amerika I le Pasifika Amerika Samoa e whaatino palota mo le saidio se kovana Lieutenant Kovana ma se sui o Amerika Samoa I le mauta o sui Amerika. O le tau leono le tau na leilana tatalai fa le palota wato atapunia I leono le fiafi. Wa whaamawina e se fururima afe iwa se rau fast fururima I la tau wa mai ona le stala e palota. O I la tau ia le afiri na mai sui o Amerika Samoa I le mauta o sui. O le saidio se kovana ma le Lieutenant Kovana wa tue tamu mo ea I la ua lo tule e mai le tofi le teminei o le manu peleti maunga ma le Lieutenant Kovana o la apui ele salo ale. O lo o luiina e pula alii Nikolao Pula Mapulu Ai Jr. O isi au tau wā o vai tau tolu whaafitai I au lualo sa avea mwhaatono lo fisa mo tangata whaingaruenga le malo o Amerika Samoa ma mai whau Dr. Mary Taufetee sa whaatono I le American Samoa Humanities Council. I le palota mo le kongresi wa sauni ai ui whaatali a mata e tau wā ma isi fo isu I tamaita I to tolu o whaatatuane e au fiai Luisa Kwaea, Rosie Tango Lancaster ma Meleangi Sui Chapman. I Amerika Samoa e whaasao na whaatawina se awa malosi de asore nei o le whainga palota ma ua whailua e se sui o le ofisa palota le atunu ui le Radio New Zealand o le mata upu au tuolo o fina waitangata I a whaale leia le tamau a ingo le tunu. Mai Northern Marianas wa malo le tamaita I o Kimberly King Hind mai le vaenga whaupwhai le Republican I le palota le tunu o Northern Marianas mo le sui o le tunu I le mauto sui Amerika.
O le ua manmalo o se loia ma sa te teifono i le Commonwealth Ports Authority i tausanga Watea. Tūranga rua le sui whaatua le Democratic Party o Edwin Provost i palota e balu se lau onu wha. O le na malo e wha awhi iwa se lau tōru sutasi ana palota na maua ma ua whaafatai e le tamata o Kimberley lana komiti na whia ngai mana ngā ruenga whita o le whai o campaigns ma whaalau iloa o le palota o Northern Marianas le isi tori o Amerika. Tala muni mai Papua New Guinea, o kulupu ma community i te tono o Papua New Guinea ua ane whaatasi Port Moresby e whinau i le malo i so lātou sao i le mata upu aso ona whao ngā haipu lenga mo le wha mamaina o tō ngā wao. O li putia le tio wha malo New Zealand e sidia ma le tasi vai tolu o lau papa umalo ave na atu mai Papua e sau mai ngā ruenga e whaatanga i lalo le pemita o le Forest Cleaning Authorities po le FCA. O pe mita ia e whaangaio ia i le whaamaino ele mo whaatoanga po isi fo i o nao ngā. Pe ita i manatu kulupu ia whaaloto i whale ma whaalapopotonga e pe o le Institute of National Affairs e mawhaino lātou tusi lima i se tō tino tele o whaamaoninga o lo usawa ina ma so ona whaatanga le tāina o le tonga wau mo le ngāosia o le laupapa. Wa faisi umi o fina wina le mata upu le atunu o Papua New Guinea e meiso le whaatino ina o ria ngā yoinga e au noa ma se whaailoa ina i tangata e ana ele ma whanua. Tala nā le Radio Samoa mai atunu e mamamara Pasifika i le neia salulu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami alikolana buso wami aukolana ilondoloze zuhambe nami
dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze 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 zungangishilana ilondoloze 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 zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami I say la my lewe. Si ovalele. Ay mo matine. I say la my lewe. Ale ale ole tu lina tu si ale ya fai fini. Tu ma fawe. Ali yesu e mali. Oli ma victoria na su ele mu utania. Samaya samutan. Always say na tata. Still
E toi whatalo whātu fo I ate oe, au e lungo le ala tele le dei taimi, o lea ua tawa lunga atu ai, tātou tala fau fo I vai whanua. Ia, e mai se fo, o mea lo tupu le loto I whale, ia, ma New Zealand nei, e mai se fo I le Pasifika. I le tai ao lea Susana, se ima vai atu nei. Lea so tolu le na o November, I le afa o le fitu I le tai ao. Na la vea ai le pasi, na watu ai I a tangata whainga luenga whaawai teimi. Whato alu ese a le pasi mai le malawa lele na ua tau ngu mai I a le Tongan Airline. O le to tolu sifuru lea. O le to tolu sifuru o tangata whainga luenga whaawai teimi mai I le atu motu o Tonga. Ia po le atu nu o fo o le tātou atu nu utua oi. O I lātou uma I sa I lungo le pasi. Na fau watu mo Hawke's Bay e ngā lulue ai e le company o Mr. Apple. Ai la vea ai le ta'wale I nā I le nofuanga e ta'ua Broadlands I le vāo taupo Marotorua. Ia maulela mai le lipoti o wawa ai ele I vi whaalia I le tae o leo sā o ana nafi ma lea songa fua. A le whato a maua nei suenga a le newspaper le Conversation. Ma o mai ai le wha mauninga e tusa ma le tos fulu ma le lima o le pasese leo tangata whainga luenga mai tonga wha vai teimi. Se fulu ma le lima e la tō lo o manu nu a ti ngā ina mai le I aini ta vale o le ambulance na wha o ngā ina va lele o le Westpac rescue helicopters airlifted all of them to different hospitals around the country. Io. Whapele tala. O le tos fulu lima lea e manu nu o tinga ina. E awhi ai manisi e to o wha manu nu o lava le mea tau o lo o tūlu ai le oti. Ma le ola. Ia, tātou talo fo I mo nai nei uso o tama uma. Au malanga uma lea tonga na taunu u le tae o le sa. Ile malai va lele au kilani nei. Ia le alafa to a maua le tala o te lo fo I o la e vevesi ia le community a tonga la tau ia ma wha ma popo fo I o la tau so soani ma tulanga wha pena. Ina ia anga ia I anga le lei. O lo tu malosi me foi le immigration in New Zealand fatasi ai mar company Mr. Apple ina ia faia le so ni sili o no foi natu mo na yo tatu uso tua o ia mai atu motu le Pasifika e mai se lava mai le atu nu o Tonga o sound ole tasi o le pulenga Mr. Apple ia la tu te faia mea uma e sili mataua ina ia mwhai o na whaasauina ia soifua ia ma toifo I le tūlanga le lei mai manuanga o loo a awhia ai le to osfulma le lima le nei. Ia ma toifo ia ia la tōnga ruenga msalo nisi fo lea o manu a tinga ina tele. Ia o te loa a maule manosi e toi taliu ma toifo iatu e malo lo yo la tu a ingai tonga. Ia tasila ia tūlanga whapea. Ea oa uinai I tātou a maise o I lātou o lo o whaafonga mai Samoa wa lea ua I lalo o le minsta o tupe. Ia le tūlanga iei ia ngā ruenga whaavai taimi. Ia watule tātou talo ia ma le tātou fu I whaamawhanwhananga ina I o tātou so tonga. Ia ma le whaarewelawe pe o na tūlai mai awa o lele I lewa nei au na tūlai mai ia le whaarewelawe ia na māliu wai le tōtolu tōlua ia tangata whainga ruenga whaavai teimi o Samoa ia mastasi o le aweta vale ele inga lue whaavai teimi ai na alue au maina i ona nephews la tō te pāti ma fia ma whaia ia le whailo inga a ole I toe taliu watu I Samoa o le nae lau si le fia uma le tunu
pe ona whaatino i nai le memorial service le nā mo o isi e to lua na mali liu i lea fo i whalawelawe. Ma toe memori atu ai o la sa ina ia teu ia pe whalawasi fo i Samoa. Ia a lele i le vatu leile nā whalawelawe talo sia ia malu pui pui le soifua o nisi fo i o tangata le fatua tātou whalongo ale i seisi atu nuu ese mai a Samoa i le tele le mau ngasu o lo tulai mai i le au whainga luenga whaavai teimi a Samoa e le ngata i Australia e a whapena fo i New Zealand. So our prayers go out to the 30 passengers of a bus that rolled between the Broadlands, Rotorua and Taupo, and 15 of those RSE workers from the island and kingdom of Tonga were airlifted to different hospitals around the country, and we hope for the very best for them. So as our Tongan friends and families and relatives and associates are tuning in today to this episode of Gagaifo Faiva, we pray for you, and we hope that everything will fall into place and nobody will die. Kalina, asi e tingaina, ole eisi si maliu, e leo se mea whaingofie, le taunu mai I atunu I fafo, ma le whamoe moa tina e o a inga o tau wala mai I ngā ruenga ne I whaavai teimi. Ia ai o mai ai. Whioti atu inu ese. E le. O lai tāpua I mai a inga mātua o le nuu ma le atu nuu. E whapena fo ia I tātou. O ele umale tala le dae. E mori atu pia. Ia awa le nofisi le fia le atu nuu. Ma watu ai fo I whaabirianga mo outo uma wa leu te mauatala. Tolu o nephews o lo o ngā rurua I Tauranga. Manisi o lo o ngā rurua I Kerikeri, Mahalansville. E le mawhaina misi, ia le lātou leitio, e ola uma telefoni a le au whai ngā ruenga, whaavai teimi, I so se teimi o le aso, a mata tuai le tai au. I le porkalamea tawai beni, se I o mai I le afiafi, toe o I le pō, o le mea lava le nai whai. Ia, o le ala le nā, o le watu foi o le tu o lalo, ia, ma le whautuanga, ina ia alofangia. Ia, lo tō saunga le mu, I le ngata, I le lava papale ma le ono sai I ngā ruenga. Ia, ai whaile mea nā lei o no mai. Ia, tu ua file mu ai ma whaititia, le tang fia o whala au whasaina, o la au pei o maruana I luna whaongaina, ia e whapena fo I le ava malosi pe a mai a ngaruenga. O le whio soi I ta vale a le company mo e se atu mai lotoa, ai le I ai se whatanganga. Ia ma whapena ona I loa e o tau tei tai. The mea tau te a ngai I ai I lea taimi ma lea taimi so that you will be accounted for. And some of your leaders should know where you go, where you are going, or where you are heading. Whether to visit a family, o le asiasi di ainga, ia po leo fo I e unu le fale o se wopos tangata wo tau masani ai. Ma fau I o tau ainga, te to lua ma whanau o matua. O le nuu, o le upu apoa, I atu I ate utou. Ai tau te lei malanga mai. Ia mo onga le leile nā. Ia watu ona o le alofa atu. Ia ma ia tu fi mari ai le mta upule nā. O le whaali o le malosi o le si tangata whai ngā ruenga. I le si tangata whai ngā ruenga.
Whaonga lau tō marosi le nai e whai ngā ruenga. Ai leo le marosi ka ku e lesi ma lu e lesi tangata. E leo stala se leo te whatuai. Ai o leo wawai atu le tātou atu e tātou Pauls ia. O le whainga panota o lo tūlai mai Amerika. Ia. Si nga o na tātou wawai ma silisile ele tunu. US election day today. The polls will close at 7, 8, or 9 this evening. And it will be days until we get the final results. Yeah, te tātou tilo atu la iai, whanga ia lau te wawai atu. O le stete o Washington, o le stete Oregon, o le stete o California, yeah, o lea o se tui whala au statics na, o le temile nei, o le ua lua se lau tolu se fulu i electoral votes a le sunga a Donald Trump, i le se lau valu se fulu ma le fitu a le tamaitai o Kamala Harris manatua, o le o stete atoa lava nei, e tusa ma le lima se lau fa se fulu electoral votes more le atunu uantoa i le limas fulu mon tupu stete po limas fulu fo stete o le afa o electoral votes na o le lua se lau fitu se fulu o lona wingala o le tangata lava mua taunu i le lua se lau fitu se fulu po le afa fo i o electoral votes na lua se lau fitu se fulu. Ia, o le tangata le na, o le a manu malo i le avea ma plestene ma toe fo iatu i le mautafono ia po o le palemene ma le mauta pae o le malo Amerika. Tusala e fast full ma le tolu lea o lo sidi ai nei electoral votes Donald Trump o le table nei California sfun ma le 5% electoral votes lima sfun ma le fa Kamala Harris i California ono sfun percent o le vote count mai ina o Donald Trump tolu se fulu ma le fitu o lona winga ele mamau foi i a pasene na manu malo ai Kamala Harris mai ina a le e fai asi mamau o le malo le na tasi le miliona iwa se laus fulu ma le fitu wafe ono se laus fulu ma le fitu palota na moa Donald Trump tolu se fulu ma le fitu tasi ma le iwa pasene e le tasi le miliona lua se lau sfulu ma le valu wafe, lua se lau fitu sfulu ma le valu. Ea, mana tua fo ila. O vaenga i e tau nei o swing states. Swing states po battle states. O battle states le tauti sila iai. Ea, e iai ina, wa la tu ino lava o no fuanga ia e tu mwele Democrats. Ia, fapen, ia, o le si vaenga ia ina ia e fina wina lava lama taupu fina wina fo ia le au palota o i tumalo ia po o stete ia ai o mai loi me ta o swing states la e fitu swing states ele ni tangata Democrats ele ni tangata fo Republicans ele au ya Donald Trump, ele au ya Kamala Harris. O tangata nei peo no avatu le tato por kalame le vai asola. O swing states nei. O i tu malo po stete nei. Ele au ile tu tau matau e iai le Republicans, ele au ile tu tau wanga vale e iai ia le Democrats. E no nofo mawhaalu e ai lungo le au pāpe o le swingi e fo le whapene. Se i vanga nā, o mai nisi o sui tāmu mo e nei, ma whapea mai. Ok? O le mele mātou te mana o ai. O ai lava la le sui tau vā, mo le tofi peles tene,
nā te whaamaria ina la ngōna o tangata nei I stete nei e fitu. Ia o tangata fwoi la nā e anga I ai ia le pānota. Ma ave e le wha mua mua. A tangata I o le swing states. Swing states la nei I ai ia Pennsylvania. E ai ia Arizona. Georgia. A leo vavai atu swing states. Illinois. O le malo mai I le fo I swing states ia. Ia le tamai tai o Kamala Harris. Lona wingala. Pe toe lua lava ni swing states e anga I ai ia Kamala Harris. A whape ban malo mai na I Wisconsin, Iowa, o nei lola ia lea. Ia le tangata o le a vea matoe fo I atu I le maunta pai pa. Ia le na. Tā puai pēr le pa ia maulunga o le tātou tunu. Ua meise o tau o lo o whaafonga mai. Tusa lai 4 miliona. 4 miliona leo o lo sili tuai tangata palonta mo Donald Trump. Nai lo o tangata o lo o palonta mo le tamaitai o Kamala Harris. Ia le teitai, ia le palonta le teimile nei. O anga I pēr o tātou tangata. E whaia lātou palota me se fwoi ia tangata mai. Vaenga ese o le tunu uma le stete o Amerika. Se I toi vai fuapo a nisi a ta Illinois, tasi lesi swing state leo u vavai atu nei. O leo o se I Kamala Harris, o le stete leo o Illinois. 5.3, tesi ma le 5%. Tusa le nā ma le 2 miliona. 5.7 afe. 2.3. Donald Trump palota na ia maua Illinois, o stasi o swing states, fast full 5%, le 2 miliona tasi fitu 5 afe, fa se lau fitu se fulu marevalu. Ia le nā. E alua matatou, ma fa soa tuai lava. I le mata upu e tusa ai, ma whainga panota o lo alu ma fo I mai I tonu o le tātou ofisa nei. Ia ma wha alawi lo atu pēr ia te utou. O le state o Arizona, Nevada, ma New Mexico, le I au maia I alatou polls. Arizona le utonu mai, o Donald Trump, fast full wiva tesi ma le fitu, pasene, Kamala Harris, fast full wiva tesi ma le 5%. Ia le mamaua ia a sila tu ai tu titi a ta I pe na o le tolu se lau io e tolu se lau ape o le la titi a fo le tolu se lau ia palonta o lo vai o lo o I luma pe ia le tau mua o le fautasi o le sunga ia Donald Trump ia o mea na o te fo I mai le mata upu lea. I le vaa lea o lo o le vesi ai nei Samoa. Masalo ele I le vatu sa sila ai I le tātou o tunu. O mātala no atu mastasi o tamali I o le atunu. O se ali I fua mai. O mata upu wha malo. Ai mai se ai fui. O whiangainga e o sia I le vā o atunu. New Zealand, Mona nuu tua oi o le Pasifika, whapena fo I Australia. Saina, maisi atunu o le lalulangi. The geopolitical aspirations, lena talanoa I aile sunga ana nei,
Dr. Yatsi. O le mele wa a matona nga ima ia Amerika. Wato e sau e tau mawhai ina ia pōpō whaalelei, lana maftanga, matau sainia ni whengainga mātu motu o le Pasifika. Aisea, o leo wawa ai mai, watu tia i lava tātou. Tu tia i tanga tātou motu o le Pasifika. Lea leo wanga i mai masaina. Mamatua sa saa mai le tamau ainga matupe i le vasa Pasifika. Ona iai lo leo le polenga o Amerika. Lea walai o na toe anga i mai. Wha pele ma wha uo ma fusi ma Samoa, Tonga, Fiji. Ka pena foi. Ara mela, ua taunu uane saina ma ua mwhaia na la, mwhaia la tau whenga inga ma Vanuatu, Papua New Guinea, the Solomon Islands. Ma whaatui nai ia nisi foi o ana pisi nisi na. Ele o le mea nai mana umia e tātou. Mana umia e Amerika. Yellow family. America only started getting interested in Samoa and the Pacific nations when he saw that China and Europe were pouring in money and interest to the people of Samoa and the Pacific. Ole wawa iatu i le tulanga o i le keiso tu au. Wato e tata i ei le bafofau. Ma ia toe refocus ai ia leo. Ele ngata le minsta o leo. O le komisina o leo. O le matanga aluenga a leo atoa. They should carefully consider these important factors. The debate about the law and order. O le whinaunga lea tātou te whinaua nei. O le whinaunga o le tulafono. A o ai o tausia ma puipuia le tulafono. The debate about privacy. O le whinaunga lea tātou te tilo nei ai. O le puipuia o tangata o lea o loo a awhia malau manu ia o lātou ingoa. Tolu. The debate about the high public interest. O le whinaunga, ua wha lilo ai, ma le au maia i tangata lau tele. Wha amatalanga ami o tonu, ma wha amatalanga tonu e winga i le whalavelave le nei. Ona, ola o ufi wha amanungasi. Somebody knows something. Nā fo umana whaisu suenga. The private investigation na whaia. Ele tau whaia li o whaatau malamba. Awawa. Lavea. The debate about corruption, about the investigation, and all those involved. O le keisen leo tuau. O se whinaunga fo i lea. Ua nga iai i le masalomia, le upule nao. Ni whainga whaala tua, ni whainga pi o pio, ni whainga whasori tu la fono, e ufi ai. Le mea ami o tonu, e iai le tangata nā te iloa. Mamana malama le lei iai. And it is a whole
and full cover-up. Yeah. Sau nofo na po. Mau toe tilo le case le nei o tu au. Mau toe vava ai ei mata. Isi fo isu enga e tali tutusa le lei. Ma le case le nei o tu au. O wa e le mawhai o na tu ua. E le mawhai o na tu ua. Tātou te pepese ai pea. Ma wha manatu ai pea. O le a wa ai Samoa. Ma sila tangata. I le mea e o i tangata ia e lau manu ia ingoa. Ai le mawhai o na lātou au mea le ami o tonu. Ma o mai loa e tau lātou. E le mawhai, ai sea. A wafoi. O manu malo atu. Lo lātou lefa maoni. Nai loo le tautonga sa lātou whaia i te ngata. O le atu nuu whatasi eima le atua i le whatino ina o lātou tiute. Mo lātou tofinga. Nio. Nala le nai ala iona ona o toe tango ma toe lote ma au talu ma toe su e lunga lau pepa o le suaswenga lea. Leanga fo i ele o nofo file mu o i tangata nei. E toi o mai ala tau ma tau mai. Me o Yesu su enga leo. Toi tau mai lava e latou, ia latou whaamtalanga. O latou a afianga i le mea lea. Ma le whaalawe lave lea. O le hit and run. Ele ngata ele nā. Au lea lava sila isi suenga i e whaatino i Samoa. Peila o le waa lea. Lea wala langa i fone i lunga. Le black box. Le recorder. Tai pei lava o le voyage data. E loa umai. A wala silina. Whamata ua maa e ale lei. O na kawa uma. Vaenga ese tau o na o i aile suenga lea. Leo lo o tua i ai malanga mundu i aile ingoa whaipule leo whaneta. Whaleata le tolu. Iali mo. Whamata ua kawa uma. Vaenga ese tau na o il tu lafna. O lau tala le ai. Tele le vaenga le i o i ai suenga. Pe a whai lava la ua mana na o ina ia su ele a mio tonu. La le mea le sapina i lo la phone records le lunga o pouia. Digicel and Vodafone. Au mai lalo. E matua i pala a ai tangata nei o i whai le mea lea. Ai sea. God will reveal the truth that is recorded and it's up there. Yep. Tana mai e lalo. Te tonu mai. Matuanga tete mu a wa lato i loa. Lea ua o i le onga. Ma le taunu unga e te tau o na o iai. O la avsili na. O le atu ua i whapea. Le oti. I se whalawe lave whapea. Ele mawhai o na whaia i ai se tali. This debate is about conflict of interest in relationships. O tō se sila iei. Tau tala mai limon na te leilo tangata lea. Tala nā leala. Te leilo tangata inua Samoa. Te leiva ai whatasi e nā tangata. Leilo se mea. Ai wa te i wa sauru tangata e lo whale. O tō se sila iei. E toi tuli au pū rava o tōu. Ia o tōu whaamtalanga. Ma upu e lalafo. Ma upu e whai alanga lewa pu e runga le TV.
wale tu fatu la utala. E tasi ala ufatala no ino o limoni. Ta ulo man me moni. Yo. Melana le utu fatu ai. Tasi ala ufatala no ino limoni. Kava a tōle suenga le ai whaafonga Samoa. E le loa tali de mea le la o ye. Yo. A whaapela e fiula vale. Ma fiula i le mea le tātala noa la i ma wholo le tāwhala. Taula ia le iluma. E wa watu laului. For once and for all, and ta oto ai lola i lea. A wau le ana e toi tala noa mai. Ia, walu nei Samuel. Wa le whaima. Whaima text mai o le ai, mate e text sa ilafa. So somebody is lying somewhere. You have established a relationship way back with this man, Samuel. Lela uvasidia. Lala me wolokai de panguta, le tu oi le wolokai ia le moli mau le vana tatou fatul tali ia. A le whalua i masa o loto le tangata o le laumanu ia matua ia i le moli mau lea a Samuel. Yo, a wo whai atu ai. Le ngai alu pea ia i le mawhauwhau. Whela o ia i le telefoni a Samuel. Wale me fwone na e ofo i tele. Ia u wha maunga ma le tilo atu le mea le nei. E le tau fisiringia le ala. E sa ua le ala ia ma wha matala mai. Lea na mātou tala noa nei fwoi ma leo sa ua la tu vai leo fiso leo. Ia. Ma wha matala mai e a lātou whontanga matala ma mea o ma lava. E whai. E lava nā te loa. E fialu e vava ai po feu o ia le suenga. A o le a leisi tu ai ngā fola o le a se e ia le suenga. Le nganga mama le na, le ala. A whai ala wa e mana o e wha mama lo suafa. Se e mai le porkalambe o le nganga i fo Faiva, a le o le na, ma nei le astonai. I le tano ava e te maua el sao. Ia. E mai, tātala noa. Ina ia whaata oto le leile ala fua awane e atu matangi. Ia. Tali i fesili, matulanga, tā ua, o le mea leo, o iai. Ma mea o lo masalo mi ai oi. Ma mea ele i o iai suenga a leo leo. Ma isi tangata ua whaatafa ele mata upula. Become clean. Ma le lui tau fo ele na. Ai se a lava la. A whai o le toe tā lea e maua ai wha maunga. O tala noanga a li mori po o i lava le masalumia ma i la tau. I le pōna tupu ai wha lave lea. A la le te o mauilunga i la le mea o le manana o i au mai i lalo wha maunga nei. Tātou tala noa ai ma wha soa. So soni atuai i le ngā luenga a leo leo. Ia ona tanu ai lola ia lea. I ili mamate le mata upu lea. O tangata e sauloto. O tangata na masalomia ai te ua wha maonia i le wha amsinonga. O i tanu malala. Ion. Au mano whalongolonga tuwa. O toi wha mai Sam. Ile mata upu lava lea conspiracy to commit murder. Ile mwhaiada alwasel mata upu la conspiracy to commit murder and the murder of 2 senior cabinet ministers. Le fionga ile la uli ale Maria toa. Whapena fo ile tō whai a ololei a taua a 450 vai. Ele ai se tangata pepelo e tau tala mai le sengutu i upu ia.
Ai whapea o ana upu na o whaamalulu atu langa o ngā o kala whaakupu. Nā o kala whaakupu a. Ele tala noa mai whapea nā le tamale o Sam. Ele tala noa mai ei whapea nā le tamale. E matua I lango ina. E limoni. Le loka pea o le nei atalii po le nei usu. A o le tulafono le Molyneux Law. Molyneux Law. Le o te ena nei ele I whainga aluenga sa buelu. E avea o se informer or an informant. A le la fwoi muli mausa mat. Ma sani na sau te whao ma pu e ina ia ina ma whaatonu na ia. E alu e su e maini wha amtalanga. I tangata o lo masalomia. O lo lato whaia le isa. Le isi fuala au wha saina. This debate is about the conflict of interest and relationships. Lo umlo tala do tuan. Fete ina inga. I mafau faunga ma tali tonunga o tangata. Ona o so tanga whale tangata. So tanga whale tangata. This debate is about transparency when it comes to high-profile, unsolved cases like this. I le keisa tu au marimo. O le whinaunga le nei. O lo o whaatatau I le atangia o le whaamaoni, ma le ati o le vaai. I mea ia e whaapongi sā mai ai. Ne suenga lea. Ai maise lava. O le case le nei, ua I loa umai le lalorangi, ma Samoa. Ona sa wile le fasili tua. Are there any lessons that needed to be learned from this case? E ni le sona tā ua o tātu wa oina mai I le case whaingatā le nei, ma le umi o na tosu. O le tali, yes, of course. There are so many beautiful lessons that we now learned from this. O ale sonana, dishonesty, le whamaoni. Lost faith, le eise whatuatuanga o toi tautoi. Wa isi le sona wa wina. Conflict of interest. Fete nai ona o so tanga wha tangata. And not a full investigation. Personal and family relationships are more stronger. Le mele nā reu tātou wa wina mai nei. So tanga whale tangata o sili atu o na malope se si ma malo si atu. More important than your oath of allegiance. Mo tāu atu so tanga nei whale tangata a inga. Ngafa, wo, malolo si atu nei lo le tautonga. Lau tautonga na whaia, tangata Samoa. Luma o le au le malo. Ma luma o le atua. Tau leo le mea maria le sa witua ila research ma le analysis le na whaia na po. With this case, il case le nei o tu au maleala limon.
there are people or some people or a person that you would rather be silent and suffer alone by yourself and take it with you to the grave. E tangata. Pe ei fo le tangata. O i lātou o lo lau manu ia ingoa. I le whalavelave le nei na mali waitu au. E tangata o a matua i wha malo le whatawhata ma le mua ulu. Ai alu mo ini. Pe whai pupula fo i wailoa o mātu lapa e tangata. Tusa lava. Pe e te sawhai na o oe malo a inga matangata. E te tau iai ma pipi iai. Ma wha wawai pea e te le tau tala i le sao ma le wha maoni. Wa e fili foi. Po a mala, o a mai, o a whaingatā, o a mea uma. Wa e fili e te alu file mu. E le tuunga mau. Ma ave uma mea nei ma oe. E le loa e se tangata. E o lava i lau whaife au. Na o le atua. You would rather take this with you alone to your grave without telling the truth and said, let God be the judge on Judgment Day. Wow. Whai unga na o whai tangata nei. Le maasiasi lu mo le vainga al tangata ma le lalolangi. A o le a whinau lava e o lava i leoti. Le a tofu ane le tuunga mau. Maalu maa fi le lei. Nei mea. Wana o naia. Ma le atua. Wa ia tali tonu. Le istanga taola e whaiolona whaasalang. Lona whaamsinonga mas whaasalang. Wana o le atua. There you go, ladies and gentlemen. The analysis of a criminal anatomy and the narrative of a story that happened in Samoa about this case. You know, wa tele o tātou taimi walu le nei case. Tele o tātou mawhauwhaunga ma tātou le momoe ai fua i le mea. Ai ele musmusu ngā lea nganga, i lea taimi ma lea taimi. E whangu mai. Use your investigation skills. As a journalist and broadcaster, we always do that. Whaonga o tātou tō mai maanga, waa maa wala e se tātou te su e nai le moni o se whaamtalanga, po o se su enga foi e winga e se mata upu, ma se soli tū la whono. A wā o ta ngata whaasala lau e whaatua ma whaalango i ai. Le au su the FBI, CIA, Police Department, Police Commission, Police Minister, and the whole of the law enforcement society. Lelena, tātou wō, leo o tātou le tu laiono, tātou wō, i le tātou malolonga pupu, whatasi e ba tātou talafou i vai whanua i le ngangana Peritania. I le Gagaifo o Faiva o Samoa i le nei asolulu. Whatalofa e te oilunga le ala tele, ono sai ia malawa papale ma whai maali e lo sa. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa.
fia I mea whai mga yo inga I le taupi tonu. Ua mawhai ona au ina atu e le pūlenga anu o au kilani. E ala atu I Auckland Council's local boards. O le Festival of Roses I pānau. O se wha moe moe matanga o fia e ua tāpena ina mo oe malau a inga. Sila I le au le lei o tonga la au. Mai moa I le tele o whaafia fianga. Tau mawhai mea ai ese. Whaatau mea tau lima. Ma le tele o vainga e ao ngā mo le ainga atoa. Amatalia le aso se fulu o Novema. Mai le se fulu tasi il tai au. Anga I le whae le afiafi. I le Dove Maya Robinson Park Pānau. Mo nisi whaamtalanga. Tanga I ana I le ourauckland.nz. Ma o omi le upu events. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe I le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu I valua o wha o. Tolu I valua o wha o mo le R-Dash Travel. Are you at a crossroads and not sure where to go? Thinking about studying or getting a new job but not sure where to start? OCA can help you get on the right track with new skills and confidence. Our Ignition Work and Study Skills program includes 4 weeks of full-time study and up to 12 weeks of additional support. To find out more or to apply, head over to go.oca.nz/ignition. Oceania Career Academy. Your future starts here. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. Polo kalame e le leimo o e tā alofa lava. Nā alu atu se tasi o tau le a ta watu ilona ainga. O ia ua filifilia e ulu whale atu I le kolisi whaatu spaia a vea mawhai fe au. Sa whaatu mulia loto mātua o le nea te lii. I fia tele. Wa tāla I solo le to ina tāla fia. Na fisili atu lea o le tama I ona mātua. Ai se awa lua fia tele ai. Tali ta mama po polo nā tali. Tele o I loa ea. O le ale to fia ailo wolanga. O le ae nofo ae solo mai le manuia I ate oi. Ona pula to atu lea o le tali ilona ta mama fai atu. Ta maa ua wala wina o le tua. A umala ua onga. O te ngalua e le atunu e sili o na mātitiva le laulangi e ta ua o Somalia. Sa whapea fo I se tasi o li, na alu atu inona ainga ta ua atu oia, o le alu fale I le kolisi wha atu spa ia, e avea mwhaife au. Na wha talinga tuli o na mātua I lana wha alinga. Sa whasilingia le atali, o lona winga, o le ati ia I lau ngā luenga le lei, mo lau tūlanga le lei le ngā luenga. O e iloa ea, o le ae wha afiti mati ia I mea uma, ona o le nā wha tua keusiano. O na tali leo le atali. O te leo wha afiti I mea uma, ai ua o fōai I mea uma. A wā o le ola keusiano, o le ola fōai. A wā ua ia fōai mailo na ola, ua fōai mailo nā tali. O le wala aupa ia lea tua, e le papole I oa ua ti ai. To e le pole ini oa e maua mai ai. A wā na wala awina oe, ai te le I whanau mai. Fai mai se tasi o tō ina ia tiao. O le wha lave I taulanga ola I aso nei. Ua whai ma wheto lofi ese mai whata whai taulanga. Tali e Jesu a vea mo whaola. Manatua, ele lei mo oe.
o le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti. E mawhaifoi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tatupu funeral directors i le lua ono lua tolu fitu o. Lua ono lua tolu fitu o. Pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Hey, hey! In this update, presidential candidate Donald Trump has taken the lead in all but one key battleground state as votes pour in from across the US. Latest figures have Trump on 227 electoral votes and rival Kamala Harris holding 165. Both need 270 to win. The finish line is coming up fast in parts of the big game changer, Pennsylvania. It's currently painted red. CNN's John King says President Joe Biden won the state in 2020 by securing counties like Lackawanna, where he was born. In a close battleground state, margins within some of these counties can matter. She's at 51. Joe Biden, 4 years ago, was at 54. That's a big deal. Democrat former US Ambassador to New Zealand Mark Gilbert says people predicting a Trump victory should hold their horses. Donald Trump came out and said he won the election, back in 2020, and then the votes that get counted later are Democratic votes. Jack Tame is in the US. He says Donald Trump has put a lot of faith in votes from young men to deliver him a victory. If there's one group of voters who cannot usually be relied upon at the polls, it's young men. That being said, Trump has defied conventional wisdom plenty of times before, so who's to say he won't do it this time round? Expectation the official cash rate will be cut another 50 points this month. Latest Stats NZ figures show the unemployment rate reached 4.8% in the September quarter. Infometrics principal economist Brad Olson says it significantly dampens chances the Reserve Bank will cut the OCR 75 basis points. This labour market data itself maybe not quite as bad as expected. So 50 still very much firmly on the table in pole position, but probably not quite as much expectation now for that 75. The ACT leader is calling concerns about the revised timing of his treaty principles bill conspiracy theories. A cabinet paper earlier indicated the bill would be introduced on November 18, but it's been pushed to tomorrow. Te Pāti Māori and Labour say it's an attempt to interrupt a protest hikoi. That's news. In sport, a short turnaround is unlikely to be too high on the selection consideration list when the All Blacks name their side to face Ireland overnight. Rugby editor Elliot Smith has more. The 6-day turnaround is one thing, but Scott Robertson will have to do without Cody Taylor and Bowden Barrett. Asafa Aumua and Damien McKenzie await their call-ups, but otherwise changes are likely to be considered and not reactionary to the 6-day turnaround. Ethan de Groot has served his time, while Patrick Tuipelotu and Cam Roigard created strong cases for starts this week after their appearances off the bench in London. The 23 will be named at 5 a.m. New Zealand time. In Dublin with the All Blacks, Elliot Smith. In that sport, I'm Raylene Ramsey. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Sunga o whenga whakao elo ka wale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka wale. A ole me piko sili. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te moa I ta wale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se I tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo I eina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang Lola Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. O e sauni malanga I Samoa.
Mana tua loala moana rentals o loo maua ai so si tu ai ngā taawale mautotongi mo so se mana onga. E mawhaiona piki la taawale i le malaiva lele i whale olo po le tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli anto fōi i le whale tari malo o loo e wha mautua ai ngā whaabitoa. O loo iaile insurance cover e te fili mai ai. Nei tupu se whaalawelawe ai o loo iaile wha mama avenga male pui ngā mo oe. Mori se whaamtalanga wala au le tātou paanga le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono. Pea siasi le tātou apia fōlinga o le Moana Rentals o le upenga te whailangi o le moanarentals.com. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe maliu, whaipuiponga, aso whanau, sa whai ngā balononga ba so se whaalawelawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le 2 se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasi le tulai whatali e se tali e iai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Talofa Samoa, wa ule nei o kasu tialu, a wale sui ale ngila ura ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, bevela a.
le to atasi. Ia le nala ia mana ia nai musical na wai e fai matala musika ina ia ola i fo i mahala mata i lungo le ala tele ina ia e tau nu male file mu male saunga le mu fa malo yo tau tute ia ole ua nganga i fo i Faiva o Samoa i le nei fo i asolulu le o ngā tutonu le vas fako le mtua i vave lava le vai aso tato watu mumua ia awa fo i le whaafongafonga tāpua i le atunu o le vai le vai o le ola le vai e mawailo ma losi ma soswani i ngase ese o le tino a mata mai le toto ma walunga se ia o mai ele e au ngafo i mul kankavoe whaari vave kuro fe o ngolo whaari Yo nga osololo ro fi palau vale malo foi kaleleanga malo wa miunga e nga fo ile vai le ina mfano so soni ya te oi na u tau nu le tato vai yo na fale lo masani sful mo tolu Lappington Road i nai Otara ya il no fanga le fionga il saoli ya twala ta wata pa utino mo faltua ya peka mo le ainga li sful tolu Lappington Road i Otara ya le fo uto nu le tato vai bale fo ia tato uta tele le na ele numero luas ful bale lua Templeton Place i Glendon Manurewa olo el to fine ya Nive Maria ia fa pe fo ia le tamaita ia Mareta Sawanga ya ma le tato makiti le na wa masani fo le to tele tangata se e mai i le tato makiti o le Tasi Market lo i o ngā tutonunga le mū i o le taulanga whātau i Mangere Town Centre o so mai o le tūle i le McDonald tau mai lo i nā lo tau matau mua lava lo i le tau wha ia whaola tane Peter Silva o le tama o se eti ia ma le tama o Tavita ia whapena foi Auntie Fiona Maua i nā tātou vai telefo i tau mafa maisi o loa. I mwhai una whai lau whaatau mō le whai ungo le vai aso. Ia whapena mō le pisupo e lengi. O le talo mai sa mō le whai o ano manufasi. Ia maua e whai ma tātou mea tau lima. O le kuini, ia po le tuinga, ia mua whai le toto, ia ma le fue, o le tānoa, ia ia rau te vai atu lai ni miti afu Samoa fo i le tātou whale loa le nā, a wā i le whionga le whaasina, ia tole foa, Reverend Larry Tupai Lavea, ia male au whainga alwenga i nā. Ia e tawalunga lesi tātou maketi le nā o lo o iai i le tūlangi i Sifo, West Auckland, numero Tasi Triangle Road, i nā, i Masi, il tamo wahid mo fo le tātou vai nā. Ia maisi fo i o loa e te fili mai ai. O loa Samoa. E fo le talo ma le whai, o le ulu, ia whapea fo i le pisupo ma le elengi, ma mea umalawa lia o le sosi, whai i nā malau whātau. Ia le nā. O mai lea o la u whaasoa. I le mata upulea oi, I le hava no te fia whaatalo whaatuais tasi fo i o uso o le tausonga fo i ma tau toto, tau tino le asa whaatala noa le to whai a siata a vauliko i le pō ana pō ia sa mātou whilua i nei i le tūto tas o Samoa ia whaatasi ei mastasi o taringa malo ina ua taunu mai le New Zealand First, New Zealand Act, ia whapea fōi, ia le whionga i le li whaipule ia tuiono. Te anau tuiono e ona ia le pili le tātou te vavao ma tātou tapisa i nei, o le toi whaafoi mai, o Sit Seni, New Zealand, o tangata Samoa na soifua, i le awhew salau luas fulmalwha, sa io o le tausanga, e awhew salau fast fun mal valu o lela ua mai o na pasia ia le faitaunga lo na lua unanimously unopposed
the passing of the second reading in Parliament a month ago. Io, whaftai e le tua, ma vi ia lona anga le lei, lona nganga sa musuia ia whailaunga. O e na sau nom tu lei le aso le nā, se fulu ma le lua launga. Mai pati uma e ono, io lea sa mwhai o na lātou saunoa, ia ma lātou lango ina, ia le tūlanga sa iai, ia le wha moe moe. Whaftai i vanga es. Ioi, tu sa lava pe whatu ese istangata o whai mai le lātou, sa vali ma le lātou fui whala putonga, o Samoa lava e tas, o le musmusunga le nao leo mai a tau. A tonu e esi ni e tātou whinaunga, e ni teu te unga ma mea whapena. A leo mantal no atu le atou sa vea. Tu uloa le avandoa, e nai o tātou matua. O e tonu lava e whātatau iai le tūla whono. E oi nolo au maia i le whai unga o le whaamsinonga i Peletania. Ne Privy Council e wha o popo iai masuli e tupunga mai sulu ngā titi o le tupulanga lea. Ai i lo utali tonunga le nā. Mai tō telefo i whawhengainga ma le au whono i le asunga fua. Sa lātou whaalongolongo ia ma lātou teletonu ai o se mea o ngā tele. Atalo fatu ia tangaloa langa fuaina Jensen, ia malfaletua, ia whapea fōle no whaalo, ma sio mātou ainga mai le au vaiala, ia aile ngata fō i lea. O le awhionga ia ma ilo, Kalaivi, sa maule avanoa e whailoa ia tu fō i iai, ia alole soifo mruia whaftai lango sua mai, tātou le whailoa i fō i le fontanga le tātou nuu ma le aulo kapi ia vaiala, a tonu i eise tai au ma se malama o na tātou whailoa i lea. Ia, ma tu na i fo i au afu o fuanga wanga i ai le whiunga le Palestine ma le tau rau. Ia, e alu lava i le i a whaalolo a tau tai. Ina ia manuia so tātou whaampu moe. Lo mai leo lau tala i le sunga ia mua au sa Bert McKenzie i le polokalamea na po a le sunga ia siata. Ia, ai o whaatali le tā polokalame elisia tā malo masani pa anga tō tino ia le tua whine fo ia e te vise Ioane. Mai le tātou whaalapu putonga e tū o le uni lea tangata whaingaruenga. E whesoa soari tele i tangata mātutua, tangata ua maua fo i ngase ngase o mana onga tū mau o le tino, disability, the most vulnerable, the elderly, the age concern. Ia, whapena fo i mai lātou e maua i ngase o le mawhau. Mental health and disability. Ia, whātalitali atu. O lea la, o tau nuk mai la malo. Tā ua tele. Tau lava i vaia so uma tātou talanoa ai i le tā ua ole ngā luenga au nātu. I tangata fo i lea o le whaaraputonga le watatu iai tangata lau tele. The vast population of our country, New Zealand here, o la fo i tutupu i Samoa, Australia, maisia tunu o lelangi. Au ngā tupulanga nei e le tau o na tātou whatutua nai ma lea mna ia, leanga o i lātou o ulua i tupulanga na mawailo tātou wola ma le malosi ma le poto ma umaisi whaamrianga whaalaulangi nei. Ia wa olo ina pula langoto lo lātou soifua. I wa tātou le amana ia. Leai, this is all part of society and our responsibility to the elderly people, our parents, great-grandparents, great-great-grandparents. Ia, whaatalo whai lea ma le whaalwalo, ma le anganga fifia tele, leo whaatasi mai ia lo tō whine o la malo fo i le ma le paanga tō tino a le polokalame ngā Gagaifo Faiva o Samoa le te mai tai ia e te vise Ioane mai le tātou uni o le E2 lono winga te tū la i lunga ma E2 mawalunga ma keke e lunga o vai ia makua mawalunga ina ia o se upu fo i lele in comparison
whaatustusa ai i ngā ruenga o lo whaatino e nai o tātou uso mo tua whawhine ia. A waine i tātou wa ai maulalo ia, e tātou te tutu whaatasi mai lātou. Ia mau na i le ngā luenga, me wha maulunga ai le au unanga ma le tautua. Talo whalawa e te vise, a lo le soi fuamuria whaafitai fo i le onsa i mai le tāpol kalame i le nei a solulu. Ia, whaatala whaatu lau whionga sa vea, pa pe fo i gato o mono o so o unanga ma le tau pūlenga. Ia, malo soi fua maua, malo le ngā luen nei aso. Malo fo i le wha malosi ma le lava papale, ono sa i fo i tūte ma ngā luenga lo whenga iai. Ia, awa o tonu, o le uni lea o lo enga luai nei. E iai a whawhita uli aso uma, taimi uma. Ia, ai e whesoso nia i la tau nei, o lo whaia le ngā luenga o le residential care. I me o whalenga fo i lea mātu whalenga ua ngā iai i a tangata mātutua. Retirement village, rest homes. Ia, whapea fo i whale, fo i lea o age concerned. Ia, o i la tau fo i le whale mai. Ia, ma home support workers, i la tau o lo o ngā lulua i le whale. O le aveo la tau mātua i le whale o tangata mātua a ua tausi whaapitoa lava mātua i le whale. E iai fo i lau tau ngā luenga whasosoani. Ia i la tau ia. Sei sao noa, i nisi o whaafita uli e tūla i mai pēr, i sectors nai lua o watu mua, residential carers, ia whapea fo i le home support workers. Ia, whaftai lava sa vea ma le awanoa, au le i whai atu saptali. E le good news po le tala fia le na vili mai nese o so whala. O nei le ono le e avea ai le council au kilangi ma living wage, accredited living wage council. O le vai on sa mo fai mai a le fata asali e lato. O nei la le e alo i ai ma fai e le fono le i au kilani. Ana le el tapo kalame, fa mai fala tua o alwata fata e alu e suima o. Ia, pe o le vai na fai o fonsanga ma whiutanga inga ma le kanso a le whata atali mai ia o le la ato o tere ata to tangata e whainga luenga le a fia e ma whamanuia ina i le tūlea ia na o sinsana fia na e se ata pe whiuna sea mai lau sau noanga i le solo fo e tātou awa le whamoe i le no fo mau le whaatala no ai. Ma lia lava. Ia, o le living wage na lea. No winga, wa tau ona tilo i se mea o le siri atu nai lo o le luas fulu lima tā la. Ia, o le living wage lo i e sai mine wa luas fulu fitu tā la wa luas fulu. O le minimum wage le ia i na o le luas fulu solus fulu lima sene. Luas fulu tā la fulu lima. Ia, o no winga la o le ave o le Auckland Council ma Accredited Living Wage Council. Tu sa tangata ma le la whainga luenga I lalo o le council po o so se property le council whapea fwoi la soye e kongkala ke le council. O le atsongi o malaso le living wage pe o vas fwoi depending le tulanga e la so. O se tala fia. Leanga wa liwa tele o na mātou. Mā mātou te se e whatasi le committee. O le committee lea le Pasifika e whautuaina ia I tūmalo e pe ona iai ia le local board a le whau ia o nai New Lynn, Kelston, Avondale. Ia mātou te se e iai lai le committee whafoe le nā e whautua I ngā ruenga whai a le pulenga whatonu a le local board. Ia ma le te maitai a whalahaulangi. O le sila lea ta malo e ise taimi e te whio mai ei ma au mai. Awa whaulele pe whaale kea mana. Mawano tala noa i tauna sawe e tala noa I lau pokalame ma whaasoa swai wa lewa te lelanga luenga le iuni e se foi le involved community e le ngata le autu valu ao al Pasifika. Tasilea leo ta awa Pasifika lo iei neio. O le uso le a fala. Fala haulangi. O le
Queen of Tuvalu. Awa le ingoan mau te whaingo I nai. Awa e saki wha ke rungo fia o whala la. Sare le lava I sonoanga ia. Ia, o mātu le nā, ia o lai tū mau whala. Wā le fo ia le komiti. Ia, ai o le tele fo o tausanga sa mātu ngā lulu e mai ina ua whaato a fou mai. Ia le tātou le tio le si fongo tangata tu motu o le Pasifika. Le radio 531 PI I le afiv se lau wivas fulma le tolu fatu a whaavai nai. Ia o te lo lava lae anga ia whala e whai ia polo kalame fo ia tangata mātutua mō le whaafonga a ngā tūwalu. Tūwalu e sa o sto na e whainana po kalame masani fo no walu ia I saimi sawa ai ai le campaign o le ikopei. Ia. Ai whaftai o lea ua taula o le whamuimoe. Ia o le whaftai lea. La se te leo le uni leo e le teimi nei mani te ngata ua uma ona mai ona le stala I le uni. Ia le teimi nei wasa o watu limas pulu afe ia mempa sa mato uni ai ono le kovi kilenga ngalusi mai matselena a redundant ai to tsele sans fenga luenga. Le teimi la nei lawa fast food valu limas fulu e sa last week lena na mai le currents nampana wa yai ia alwaya se foi nei wale sa au wale le community MSA Greenfield sites e le insa o le unio ia pe o ngal wenga la sa fai last week man wa sa nei male masina le o te whea lua ia o I whangare so se tu o au kilani e whaatala nore tanga sa whainga luenga e mai se lai tono o mauta tanga sa mātua o la soenga lua community ia pela o inale ma sa inga elenga sara ilea o mata pokalami fai le whaalua le vai aso po e whaatolo le masina ilunga lai so sa inga whape nei ono le tele o nei tangata I e whainga lua community ele fe tawila so e isolated ele se lato soani e maua they feel very lonely so o le melana create a mato pokalami e fai on Zoom e o mai fata selva enga ele mau se lato so inga e maua se au nanga a mato lenga sa fo ilea e connect ai lato mai se tanga sa whainga luenga e maua se lato so soani ma support e pe le tuna le sa nga whai mai vai aso nei ele nga sa ilea o disciplinary meetings ia matu te tau ia toi mai si company o fa pesa I oka mai la so vai nei mai ha oi e avel vai nga I whalili mo mama sonos ona ole whainga sama le lea nga ole vai nga ne sanga sama ma le whainga ne sanga whainga luenga I tono whainga luenga talo whai awa ele mafofauta ngata nei a la to wanga leanga ma fai fa pena tanga te whainga luenga o ia safa e safa tanga ta mātutua ia o anga I ele service le nei a leo te wawai atu nei le anava tau ale uni ina ia mawhai o na ola tangata nei o whai ele service a full capacity of enjoyment of whatever is left of their lives. Quality of care. Tau sanga o toi o le soifua o tangata mātua nei, a ia ola fia ma le saunga le mo, e tawala atu I lau tau ngā ruenga le whai. O ai si ngā ruenga I e masana na whai ele uni o le lai whai tau. Ia, am whai o lau tau tusi tāro sanga atu. E le ngata I le malo ia o pulenga fo I whai tu malo le la o matala senga mai pulenga whai tu malo local city councils o afa le tasi le campaign wa le no unga lue saru no masamale union the living wage to sala Wellington ya le council mo molenga na ve ma living wage council sala o le pela la sus full solo la salulu va asale la saunei o le moli alo ia soleli posile su fatasi e le nga sa uni o sa whainga luenga lo o lo whaai lo tuela tu swafo la tu whatsa ma la tu stories e ta awa tueli mele tu pula tu nga luenga ma le afianga e le nga sa la tu o ne tanga sa e tali e ina le au nanga
e le ngata i lea o whaalaputonga e se tono community wa tu whaata si uma mātou o le la wa avatu o le tusila lea se i maua mai se li poti ona watu e sau kopi o le la wa o le tele yo o vaenga yo o le aso tusala vai aso nei o le si vaenga tere la unga luenga mātou umale mātou team nel campaign o le so sai le matusi i members of parliament ma party SS e wa e le aso sfuru tolu e fetau i ma matangata i o le uni ma matangata o fala putonga le o ase mo moli alo ia le li poti lea i lima o le minsale va e so i formara loina la fo e ave i le palemia ma lato party e o e ti tiloma matalia mai ala foi e foi lá ia members e foi taso pasitanga pasifika lá e sala noa e matu fesili lá so le o la so la solulu e momoli ai i le store step ale toa ale al parliament ia o le sima so o le tele la yunga wenga wa amasa mai last year sa pena ai le foi no tana no le stay e matute o e so time sala noa ma mbati ese mai la so ia wa vea ma MP so o itu ese wa o tangata itu wala so tona parmeni sara le singa luenga tere na mato e fa amanatu iai ale ai se leo sa ale e tangata leo yo e taula na awane ngalo la so le leo tangata o le community ma tangata fainga luenga so o lea se tala fia lea ia mfata tali ai polare tali mele malo o lo avatu al fe au lea it's our so mele tupu because it's a real broken system pe sisila il mele no tau ele ngata le umio process e fai o le to atla ita tangata e fai nga luenga wa afia ele quality care o clients o fia tau mamafa ona wa tipi umaya e o me tau sami o faso soa so tele na tangata wa manunu ona le lava sami fenga luenga o le tele yo afianga o le lawa wa ele tsala e fa amole mole e fa alongo mai ma faini suinga e sui ele tu langane o tu mai e se tele fa le tonu le ele that's our health system se foi so a tele tangata tau le ni fo mai pon sa mai tai fo mai lo faile o nanga le tele yo sa penanga le wo o la su tolula le ave ai le li potile malo fa ta wo tele o lo winga o le uni le o to o lo fai ma leo o tangata fai ngalwenga o mai caregivers alo vai to foi o le fe mai Aotearoa's care system is broken. Mai ele mawhai o na toe ngā rurue whātasi. Ma lava tangata e whaia ngā ruenga. Ai se a e tau mawhai i tangata ia e ona ia whare mai nei ma whaia pisinisi nei. E ta tipi a tongi ma tipi a i tū la whai ngā ruenga o tangata. Ona ia fasili e tolu ia uni e tu malo si le campaign lea o le union tene sama ta ai tosima nurses union ia male PSA sa sai fenga venga malo tu sa o uni e tolu le fights malo si e na ile le malo ia e tilo mai lo ia tu langa ia so ele o le system le ia nei tu sa lawa wa avatu le malo ia o vatu le se lau ia company po o care providers wa avatu ye fatanga e fai la so o nanga nei ale mele fenga sai i care providers ia e fatua au mai ale budget and malo le so mo apeli le tau sanga uma ia e faatalitali ala ia latou se longa e au mai le tupele a le si foi la mele e au mai na ave la ia le Ministry of Health peila o le te fatu ora ma latou ia ona vai ele latou tupe fatua au mai e employers ia o istaimi e fa mai employees le sai lava
o i la a au mai o na no folole yo employees ia ma care providers a wa fu business fo la so Ia. e so fo na ma so la so profits o i la le ma wai le afianga sele le e fa fena ma wela so profits e ala le fight tia sa fainga luenga ai tele ya tsulunga luenga o fight tia ya resources e fa nga nga luenga peila o le mea fole le o pos i mea tau sami i mea tau mawha mea inu anai tangata matua o tele i kampani le fa isu venga le iuni wa a fio lato so i fua ona le lava lato po le te tau ma le fea ngai mea tau sami wa wha ngai anai tangata matua Ka bata te taia ia se fina ngalo o te tai o le iuni le o le e tū le tau te ngalo e nei ina ia mawhai ona avase li potila ina ia toe au talu a tola system that needed to be revisited the whole system i le taimile nei ina ia toe tilo e po o se whaatulanga ina o tupe maala ngā tupe ina ia vave lo o ia i la tau ia ngā lulue at the lower end of the scale le mele. Yeah, pele silo facility o tolu vaenga sa ua ie focus li potile ave e pole transforming care le e tawe maso ole e toe sui aso ai le system le ai nei ole le puipuia le o ai sa mga luenga ma le tulanga fainga luenga e puipuia sa fainga luenga ole a foi ole kiliva inga le quality care ele nga se na ai nei sanga sa ia e sila ma ai ile samali anga sanga sa ato ele nga se le tino le ma fa the spiritual pe ia vai nga ia wa sui mai nei e ia lava nai no fuanga ia sa titilo i tulanga i pe ole soifua sanga sei lato spiritual sides e pe on se fio telona e tasu sanga sama so e fie e tsana mo fai lato lot sa ave la leva no ina isanga te tono is fale e sai mi fai lato tsalo lato prayer meetings pe mai fata sai ia ona ole sai mi o tipi ma sai mi ma sanga sa va ia ole to yena me e ola le tule lato cultural values malato sisi o manga sanga pasifika ia o me tau sami sa ele aso vai aso sa fai me tau sami mona sanga sa fia pe o me tau sami masane sa so ia ole to e fona pe o vai nga umana ole si tilo le funding system le pe le sime sa wala ia sui le funding system ia so e watu o mai o nanga le lalo le malo ona mai sa ola ia la so le tupe e fua e to songi sanga sa fainga luenga ma te sau ma nga mo le o nanga le ai o to e watu i private sa providers na fato fa so ila ele private providers yo wa mena le telena e tele ole me tsana fai ole seve fole sa mo me va so le titilo si ai e tools full le la lumana inei ia ole a bol semine e varu se la ole mas full wafe tsanga sale tsanga sama sua o senior citizen itono ni sila se full 50% na ole population na ine ile transport sa no manai ole asi ia sule tasi 1.5 million le fainga sanga sama so tusa e luas fu family ona nela yai a failan semine ole no so ai fale tonwa how can they look after all these people in the future? Olisila mele, etansa pena tu semine, por mele le fights manos ya uni ma fala psonga sesele e mato senga lu fata sim so au semine. Ia, malai tele le saunga wa leo te tu di loa. Awa o pe no fatu la matanga. O lo yo la tu tau sanga matutua. Wa pe o tau whaale ano atu iai. Ai, ele trend e po le pattern le iai nei ia tangata
o le tangata lau tele. New Zealand has an aging population so fast. Le Yes. vave o na te le vaenga o le whaitau au whai o tangata lau tele o New Zealand. Vave tele o na mātutua. Ioi. Ai se sila la o le quality of life. O le umi fo na o le life expectancy o tangata nei. Mai ta tau o na iai le quality good care mo i lato. Ioi, le asa le tangata i tono, sorry, o whale ia. Au nei tasa tua, tasa masua le tausi tono a inga. O ala to si o manga atua. E tau fona si tilo iai. Pe wha whea maala ngā tau. E le wha pēr na ole atua. E tele yo o i tu e a whiai la so si o manga. E me se foina yo tatou tangata mana yo lato a inga le. E whaile au o nanga silin sa ua. Malo, whaftai, ona e eile video te fia taina a o le i manawa le tā ngā luenga ma ngā ngai fofoi o tātou Faiva. Au te mori atu le ngā whaftai o te mo pe a e se aso o te awanoa ai. Tā te malanga whaatasi e se tasi o au tau whaalawi loa. Ia po se tasi foi o au tau foi lea rally po mea whapena. Ia, to render support langa o lea tāti tō lua i le tāpolo kalame. Ma wawa ai fo i ei tangata nei a wao resources nei. E ma whai ona e whaangaina fo i e te vise o mata aupo lea o tātala noa ei. Ai pei tai. Ona o lea tātala noa lava i vaenga whaavai o lau tō ngā ruenga tautua. Ia, ai, tāwalunga maia o le tō whine le tamai tai i le tāpolo kalame o le so whaafti tiri lava mo le taimi o tātala noa im whaasoa. Ia whaftai tere lama mo le awanoa sa vea, sai so ule male au whainga luenga e esele tā ua tau au nanga i so se i tua lalangi, male aso ato wai e nei. Whaftai sa mua malo e tapua ai ia o sila fia o le tau mato te mana o mia tau langolang mai ala lea i le tatana noa i le a inga o lo o whainga luenga i o mai e o pongi le iuni. Ia o tato ngā lue whātasila ia wāsa pena ina o ia manuia ia le ola soifua maloloina o nei o tato tangata. E le ngata temi nei, au nei o tato whanau ma le tupulanga lo o soifua e mo tupua e o lata soifuanga ia. Whamania tele le atua whaftai tele lava. Ia, whamanuia foi le atua ia te oe le tua while. Ia, manuia tele malo longa le dei fiafi. Ia, ma onga le leifo i mo siau ta mā pe a lua talanoa. Ia, ai whaftai lava. Ia, whaseifua. Ia, le nā, tāwalu ngatu le talanoanga fo i ma le tamaitai a e te vise Ioane. Ai nao na o whaatepa lava o le whaafonga ma le sinsila mai mua a Samoa. O le so, leo na o le tātou mata upo le sitseni. New Zealand o tangata Samoa i lona whaitaunga lona tolu po o le mauta. O le whole house, ia masa ili mai ai fo i masalatu komiti ai o mea nai whai mulimuli. Ai usi le mai mo ma le whaafonga o whelafolafo inga nei e winga ini teuteunga e whaia i le tōlaulaunga lona lua lea na pāsia e le palemene o New Zealand usi mai le whaafonga. An accountant, then how will that... Once again, the question is that part 2 stand part. Madam Chair. Aruna Williams. Good morning, Madam Chair, and thank you for the opportunity to take a call in this debate. Since last, the House
was debating this part in part 2, and my questions will be particularly around Clause 7 and Clause 11, which there are some unanswered questions still remaining. We were considering that the Labour members of the Select Committee had been supporting this piece of legislation because we believe in a consolidated piece of insurance law in New Zealand. It's well overdue and it's something that is much needed in this area. But there were some major issues which we felt needed to be addressed at this stage. O le tātia le tātou video le nā o le sila mai boa ma whaalongo iai ia le tunu u le asua tae au wā o tae au fōli siaso ia o le whelafua iai ia le mao tafono ma le pāle mene e winga le tula fono le nei o le citizeni New Zealand o tangata Samoa ona o le tātou taimi o le ua su mai le sunga ia sau seu si u whanua ia tau ave le ngā luenga se ia pa ia le asua tae au ia ono tō malolo ai lea. Mō le temi nei, whaaftai tele Samoa i lau whaafonga ma le sira mai moa. Ia mai se fōi o lau tāpua inga. Lea tau sa vea le nei whamangalo se leo, tātou whailoa i le asoa tai au le temi masani o le Gagaifo o Faiva o le atunuu. Ia manuia tele, o le atale pese, tātou te tau mawai ai. Ja, manuia fo i lunga o le ala tele, whai maria lo sa, au ke so a se pako po o se me kamo e me o lunga, oilo, e lo kai oi. Manatu le mafutanga o e mau o e manatu maita o tu mawita i lo fa